manu denganga nai on te taiau. Abe o le la ua punitia po I puau. Sau malu e whaasusu I lawa lau. Sa sala le punga la au mata la uau. E tio fo I Samoa whai o na taiau. E amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E taiau nai matani ufea ngai maleata. E tala le leihu aso ai nei Samoana. Tau pau le sua malie o le vine ula. Pau fonga o le lupe lunga o le moso oi ula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E asoko ua hoa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na taiau. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le taiau nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua soho ai nei Samoana. Na valo ia I mawhawhaona. Le vihinga ua whaako ia Tuilaepa tai. Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai. Le tio ko I Samoa whai o na taiau. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E taiau nai matani ufea ngai maleata. Tala le lei o aso ai nei Samoana. Le tio fo I Samoa whai o na taiau. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E taiau nai matani ufea ngai maleata. E tala le lei ua soho ai nei Samoana. E toe whatalo whatu le Auaunaga le siufonga taia fou I lau fita whaafonga Samoa le netu lau le Afiafi o le aso sfuma tolu o le masina o mati, masina lona tolu o le tausanga ina ua tatonu fitu minute te aile tulae valu I le Afiafi. Aso lulu o le aso o le aso lona wha o le vai aso sale nei. Tae le aso lima, aso ono le aso nai, aso ono le aso whareile, aso fitu fole le aso nai. Ia toe amata fui le vai aso sa, son fua aso lua, aso whanono whala le nei. Ia, ai le ase me sili o na matangofie o etusa ma
le maua pia e tātou o mea alofa silisili lo tātou matai o le ola. Ola i la le tino, ola i la le anganga o mea alofa silisili. E tatonunga le leipea ono tātou whaamua me mtau tu sa ma tātou avele whaapolo ma whasangi i lo tātou matai sili. Ia ona lona le tu la fo ino lo sui fua ma lo ola. E iai tatonunga le fo i ese i tau, le tala o le tau, o le taimi, o lea ua pōngi sā i mātou nei. Valu minuti te ele tu la e valu. Ia o lea ua sui fo i taimi a mātou na sui, mātou taimi lea sa lente nei, na sa lente nei lela ua sui ai. Ua nga i luma, pe ua tasile tu la te vave ai. No winga sa tolu i tu la fui na ese mātou Samoa ma au kilani le ua wha. Le ua wha ia o Australia, pe a ma le ono, o sta lima le ua ono po fitu foi. Ese senga o taimi, ese senga o i tu la. Ia e o foi la i nisi o se tete fia ngai mani nei atu nuu. Ese foi. Io ese le taimi nei, ese le taimi Arizona, ese le taimi io solo tua ngai lunga i Utah, i North Dakota, ia o le mea o no foi nisi o le mawhanau. New York foi, ese msalo pe tolu li fai tu la, ese ai ia California ma New York. I lo tatonunga. E whapena foi la i ni isi atu o le lalolangi, wha solo atu nga i le sasa e tu tonu, nga i atu le tu Europa, ese o malava o siamani, solo atu foi le Pasifika. Ia e pe ana o tātou le atu o le Pasifika lea e leina whaatasi, ne ese teimi, maso. Pe ana o ta na tele atu o le Pasifika. Ia pe o lea leina whaatasi ma Amerika i whaitau ina aso. Not the hours, but the days o aso, o le aso, i aso whaatasi ma Amerika. Le tele o tunu o Pasifika, ia se i vanga nā ai, ia le tātou malo tuto tasi. Ui o lea, ia, ia i tātou nunga o le foi o lea a matalia, pe ono whai atu sa moa o le aso lulu lava ia, o le valu i le Afiafi, ia a matali ai ia le tātou tautua ia so lulu taitasi. O le aso lua ia o le lima, po le ono. Isili o le ono te amatai le aso lua, a le aso lulu, wa lewa o tautuaina o tau Samoa i le aso lua ma le aso lulu. Minga o le aso lua o te amatai le ono, o le aso lulu o te amatai le valu. Ia o na fua i taimi i o e avanoa ma taimi dalawhiangai, i nisi fo i o fe au ma tuatuangia whaare ainga. Ia, o le Faafetai sili ai le atua le hau tātou maua le nei aso. Whaapopo i aso lo sui fua ma la uola. Ia, ma whaapefo i ona tātou iai. Le ua iesina suinga o le taimi, e le ngate na sui le taimi. A pe ua iai le me fōle le ua mata o na tuaina po ngisa. Whaasolo ai na tāle fitu o lo ilunga le la se ia o masalo o mati, masalo o aperila, me tau te o te mina i e tā ele e ngoto i fore la ftoa ele i tā ina le valu. Pe ftoa te ale titi fore le valu le Afiafi, fesuia inga. O fesuia inga o le teimi, ia ele aia se malosi anga o tātou e mwhainta tu ta ofi. Me ia, o teimi o vaenga o le fuafuanga o tātou atua, ia e pule to atasi ia le atua, o ia na whaia, o ia fo i suia, whapena fo i roso i fua mara ola. A o ar teimi ami mai ai le atua re soifua ma le ora tangata, ia ele aiso tātou loto e whaia, ele tū ma te te e le tangata, o le fina ngalo le atua whaito tasi, o le tau e velo le maninoa, e le e tau mate le soifua ma le ora tangata, whamete tai le ato, tau mate le ete, pe po lea le taimi, e o mai ai le wala au. Ia, o le meta ua lava, o le tātou sapi i tūlā o minute, maaso, ia a o maua le ola, ia i tātou, a le
vala'au ai le atua pule to tasi le atua i le taimi o lana vala'au mo i tatou. Ua se fulmalua minute te eli tulae, valu manatu tatuanga i fo i le amtanga masani o le tatou auaunaga ia ona fa'agasolo foi lea i matau masani. O le ngalo, ia le tatou malo o le neaso. O se mana fa'afo. Faafetai le atua lo matou tamae. Ua maua fo i le nei tu aso. Se aso fo i whaopopo i aso lo matou ola, i le faitauina o matou aso i lunga o le nei fonga ele. I ia lau fio na ua lea ua angai mai au o le pōngi sāwhia ngai ma le nei tūla lo langi. Ma iai pēr le malama o le la, le paneta o le la, suru iai nisi vaenga o le lalolangi ao California lava ia, ma le nei tūlangi ia ua whaasolo na pōngi sā. Ia lau fio e pe afua i mea sāwhia ngai matangata, ma i matou le nei aso i fe au le usu ma le fo i mai o matou whanau le watu ma le fo i mai whale aonga. O le latu fo i tu i le mulipupanga po le la po le whala maula le muri la ma tapo ia whaiva o alo mwhanau Samoa. Vi ia la au fio. Faafetai i mea malawa ua e whaia e tusa o le soifua ma le ola o le tangata. Alo matou tatalo. A whai o mwhai ono matou whaatino ina ni whia au maningalo. Vi ia oe ai au lava o matou tangata. Pa mangalo i matou uma i le toto pai oe ke risolo matou li i tofu tangata. Maona whaale tonu. Ai vala au lava i le nganga fsoswani o lau fio. Ia pa mangalo ina o matou tangata. Tauto lua i matou le ne yaso. Fe au tiu te mawhaiva. Ia matou te le mwhaia se mea o noa malau fio. Fio mai alo ngang pa ia tauto luaina lo matou vai. Whaanganganaina lau auauna tamae. Whaamamanaina le whita Faafofoga au tangata i so se Tafa. O le tatalo, o le au lo ngang pa ia tauto lua. Whaatasi i matou le nei aso. Ono o Yesu le li man whaola. O la au ai. Amen. Si ufonga matango fie o ele o foi peselea. Ia o le kalesia porirua e whakasa porirua mai Wellington e New Zealand. Si ufonga matango fie marisau ni alelei ia o vi inga o tatou matai. Ia ua vai atu le malamlama o le nei atunu. Ia leo ua matuai longa o na o mai le pōngisa
i le nei vaenga o le mātou ofisa i tonu e lo iai le mātou se whaasala lau awa le e tautuaina lo tō pa ia ma lo tō mamalu i tonu le ai o ta ua o Long Beach e le mamau e se atu le universite ia po le Long Beach State University o tua titi atu masalo po le isi 5 minute i lalo atu o le universite ia tātou te tau ai i le ocean, le beach, tūlunga o le beach mai tilo mai anga i from west, mai le tu sifo solo lau ai anga i sasae e umia mena le i ai o inale mawai le ingoa Long Beach, pe fu no fai atu tasile nei siri te le e toi titia masaro pe te le atu pe atu fatasi porum sa vai pe a io te tonu e toi titia fa pe na le o le te le na o lona population io po le fase lau fast fulu winga tapol population Samoa le winga na o nei atu kone tineta te tele pe a fua si o tatuta mai motu si o tatuta mai atu nuu on tatu rola ia le faisi ese tele le ngata o le lau ele ia a o lona tina ai atu falenga o tangata no nofo ai ia a fua fo i ta vale feo ai ia fa pena te loa te le mau Long Beach no nei lo savai ia pe fa pena o le siri tasi o le siri tasi le e tala noa tuai ia e le tatu nunga ile ia se me sili na lo to sili mai o baba iatu ia o le foi fai ono tatu fe loa i mafuta ile nei vaenga o le afiafi o le asolona se fulu ma le tolu ia o le masina lona tolu o le nito sanga o ka se vave se mea ina a vave o taimi lea ua masina lona tolu ia fa lima ono afartausanga o lesi we got 3 more months to the half of the year pia ia totolu o le masina o ti toi fatalo fatu sa mo le sofa man malor tatu mtai sili malor folau manuia malor tauatai malor le fina fi au manga luenga malor le fatotoa yo ye tele temi e o sofa ia i tatu le fili vave ai le to tamai maleita le ngate i totonu mana tua fo i o tatou ai o sofa i po fea la vale mea tatou te asosi ai fea le mea nga i ai po fe au ma ngā luenga pe alu le ngā luenga pe alu le farisa pe alu le lotu pe alu le fale oloa pe alu le fale mai po fea lava le mea alu i ai tatou te fetai ai io ma mea o le olanga nei iai temi tatou te fia tatou te featai matali e ai e foi taimi o no ma iai taimi le fia ma taimi whanono le vai aso na te nei le weekend na te nei aso tō nai aso sā songa fua ia sā whea ngai ai tele tangata wa level tele tu vai ai pina whelua iai le weekend lea i le wala aupa ia le atua le tina ia e seta si moe sa poru titia le ala whatoa lango mau atu i le songa fua te wa tele ana i tangata le vai tu filo ai to ale ai lava nei me o fa lave ma tu dang fa peni ai fita sile me ta wel me o maliu ma me o fa lave le ta o tatu Samoa pe ina tu filo ai me ni o ainga tu filo ai wo e uia ina le me o filo ai o le maliu ia aua ngā fo le maliu o le tangata ma le tangata ua mawhai ai o na tu filo ai ainga sa vava mamau i maila fia ia e fai o tonu o se tete o nei atu nuu au e fai malanga mai Samoa fai malanga mai New Zealand fai malanga mai Australia fei loa i fia e manai ala le say hi say hello o lola ina say goodbye ia tatu tele loa
po le tatou toe te anga tuale e wala awaile tua i lea a malea wala awaile tu malea tatou le toe feiloai o winga ia a male soifuanga o e soifua ma o tatou ola ai e o ngā lava le mea o le asosi e o ngā le asosi feiloai atu i lea malea ia ai o mai loa taimi foi taimi pe vula mau fo le nei ava no io a o iai la tu sa ngai mai i le fala lave ia o le tina ia eseta ia o le afinga lo tofi le tua o fai fi au pensione malolo le sunga i fai fi au ia io tanielu ma mea mat fatua ia o le sunga i fai fi au pensione ia io sia e vile ia o male ano o ilato fai au a fai ua maua le taimi e toe fo ai ainga ma fa muri mai ia fa lao lao e le atua i o e pea ule e fa pena foi i le matai fa alua manava alofa fa alua ia manuo le sa tuto to o i le maliu ia i le vai aso le aso fuan te nei male weekend atoa ia o le sunga foi le ward sunga ia mafala ia lima ia o te tonu o tai au na so to foi to ma i tatou uma na fai malanga men tatou felo ai ia me se foi to te liwa to e kalesia ia o le kalesia mai e sunga i le fai missionary sunga ia iona le ana ma fa to ia peka fa pena foi ia le tina ia rema ma sunga ia Panama pono ma le mamalu le kalesia i malua i siero ia o te tonu o foi nisi o loa Taunu'u i whanua nisi o le atu e foi atu nei weekend ia Faafetai i le atua i teimi whaalao ma teimi lelei whailoa i mwhaataunuina nisi o mafuanga na mafuai o na whailoa i matoi te tea ia a o maua lo wawano e lungo le tio ia o te Faafetai ai i teimi whailoa i ia whamani foi i le atua le toi ta liu atu matoi e mai se foi o tō uma na whai malanga mai ia siti na malanga mai Australia na saua su e whaatapito au mawhiloa ai pu ele mata ia whai mai e saua manona mautinoa e mate whiloa i nei le maliru nei ia ua ngalo ia teau o na ofisili ilo na suafa ia a whai ua maufo i se teimi o le ala whingaro le tue ta liu ai ma toe fo ia tu i ainga wha muri mai ia ileanga le lei o le atua wha lau ma to a file mu ia pea ule ea i le toi tali watu o i latou na malanga mai Samoa o i latou na malanga mai New Zealand o i latou fo na malanga mai Australia ia i le file mu o le atua i lo toi tali watu i ainga ia mawhanau wha muni mai sili ua uma ia ma ua maea ma ua tatou momoli le tino le tatou tina le tua fine ia i lona ori sanga tūmau. Fa mai se fo ile tua ma ia lotu te tele ia ona o le fuila ua anga i umalava i le mea tau o le matua oti. Le ola ngai tatu tala noi fo. O le langa uono sfuru tolu le la so onsu tolu o manino ala o matua oti. Leva I've been there. Salopo le temi io la tai le se furto sanga po ele ator se furto sanga talu on o le mele o le more than that yeah salo se te amar se furto sanga su tasu furto sanga talu on o pai ma o taste ma o tofo le mele ta o matuoti ai amu ia nisi amu ia o to lo fa fon mai o lo soifua ma ola pea ia o to matua ia a o maua vanoa Samoa a o soifua o matua amu ia a oto a o tu atu fa amu ia lena a o maua o tu a vanoa mauto matua fai iai
toi whainga sili o na lelei. Ai le I fuli mai le tua o nai matua. O teimi sili le nei afa pe o nai te whafonfonga mai. E le I o le nai e tau te mafuta pea ma mea nei o matua. Amu ia o tau. A o le au te lenga o le tala. Whaia o mea sili. Whaia o mea sili. A o tutoe ma maua teimi o le ola whatasi ma ilato. Po no nofo vala ese ma matua o le teimi ane nei. Le teimi le nei whaia I mea pito sili. Wa tatu te le loa le minute ma le tūla o mua. Tatu fia whatasi. Whaia po le ala vale mea manatu iai. O le na. Le aia ma sisi lava mea, pe ao o ina fuli mai ma ngoto atu le la o lo latu soifua. Ia matatu le toe maua se avanoa. Se mani to filau, ma louso ia te tonu o ele si tangata wha manuina, na o lo urua mafuta pea ia masiu tina. Ia a maua pere soifua, ia le nale langona. Ia le tatu watunu ue, maua whaafonga, whalongolongo mai. Ia, le nā. Le ngata o le ia te uto, ia whaia me sili mo nei mātua a o tātou tau whai maua whaatasi. Leo la whaatara whatu, sia mani to filau, o taala le tū, televise, matavao, le mafa, le tū o lo mafta mai, ia o mafta mai Brisbane, i Australia, sulu whare ese a voa, o whaile lei tui whao, le whape mai, isi le atu iwa o li Christmas program on every Thursday. I like her interesting, very interesting program. Manuia, le ai whaile lei tui whao, ia o te whamaru atu ua le o toe whauawina, ia le porkala me le manua tele, mono tu silafia. Pula Smith, o nove vaila au le whaifi, ia sao pula, o nove ia o te miti o Blackie, le nā olo o whaifi au i le karisia e whakasa I Porirua. Ruth Westerland Dickerson, o lo whapea o na mafuta mai from Orlando, Florida. Oh, malo Ruth, ia ai te whaipipo atu I seli I palangi wa siasa I insamo, to tele insamo ia te utu inai Orlando. Ia, malo Faafetai. Va alo si fui va Brisbane, Australia, o lo mafuta mai ai, malo Faafetai, malo te fu Manuia, malo te fulau Manuia. Pati le la ulu from Aukilani, New Zealand. O Cherry Whalongo, vaenga, malo uso, mafuta mai Seattle, Faafetai tele le feilo. Mai, Rusia poutoa, po o I'm sorry, I ele atu ele nei aso whaapopo yaso o lo tātou sui fu mleola. Ia, tātou Faafetai I le au I whamanuianga, awala ese se mai me alofa alo tātou matai sili. Amene, Faafetai tele Rusia, whetoi tioi Porotesano, ia, whapena foi ona mafuta mai Faafetai le whelo mai. Ia, malo foi whelelei, malo whatara what foi. O kalala sa tele, o lo mafuta mai I Long Beach, oi sole, ia, whatara whatu le tautua, ma le Auaunaga, ia, o le tene lata mai ai I le me no foi kalala, lo whatu I le ainga. Sulami, courts, malo, ngā lue malo le tautua, ia mo le atunu manuia le poro kalame, ori le li soifua manuia, ia mafuta mai I le nei Afiafi oli. Pula Smith, malo alo fatu I lo wali, malo fatu I siutu ainga. Marcelina Brown, Faafetai, malo hakai, malo uso, malo le asio manuia oe, ia male ainga. Lua tapu Bradford from Las Vegas, Faafetai tele, malo le fele mai. Puava al fosia 1:09 p.m. Brisbane time. Faafetai mo li poti pupu puava. Ana peleti ia o mafuta mai fea. Ia, Faafetai puava. Tala peili ia malo Faafetai. Lea ua vai tu tatu temi ua
tausumalua minute te ali tula e valu le mfai ona ngalo yo pe o le sa ia le vai asun te nei i le teimi o maliu teimi e mautino foi o lo ia foi inisio tato le ngata a whapelo i tutono o li o whale ainga ai ia tatonunga o le nā o lo o iai sisi foi e te masani iai po le tamā matua o le tina matua le lau sinsina ia po o nisi foi a whapea foi e te le la talata iai ai te masani ai ia po le tamā po le tina po le uso tua ngane tua fine ua o iai le vala au o le atua ia tatu le pesele tatu te momoli ai whamaisenga alo whaanga ia oe fo i le paanga o lo mfai ona mai mo ina tatu Auaunaga ne Afiafi a fai o iai temi whapea ma temi o whanonoanga i tono li o whalainga pesele ia tatu te tau fai tau so ai whatasi ia temi o whanonoanga usi mai lau whafonga.
Ia, e se a upu le nā pese, ta te langona ina lava i oe, au wale o le tatu, o wala tatu te mawhanwhanai o le sa tauro, o le wala o le sa tauro. O le pe o le fiso ta inga le o tatu i a Yesu o le sa tauro, o le la au na tau ai lo tatu matai, ma le vai tau o le whanga furu le o tatu iai, ioe, tau tele nei vai tau o tatu iai, i le vai tau o whaososonga o tatu o li ia ngai atu, i ona ti ngā. Ia, e au no tatu tau whailangona wha. Tasi mafuta mai foi nisi, i le nei u lea u te vai atu o le mafuta mai te matai minsta, Muripola ana Rosa, le minsta o tamaitai, ia, ma le bafso tai, ia, e mese foi tatu, le tatu poloketi o le miliona, ia, whataro whatu i lau whionga tamaitai minsta, whataro foi tupai, whaftai tele le whilo i mai, mara filo, o tupu Samoa whai ngā me livi, o Lupe au, a Marietta, Ben Capro, a Lui Pesamino Felica, Pauli, malo lava, malo le fola Manuia. Ia, e se le mali o neo langa tatu te iai. Te le lo wha matala, pe a ta whaasanga tu i sasa e, ta whaasanga tu i sisi fo, ta whaasanga tu i matu, ma saute, o fea le me tatu te so sola iai. Fea le me tatu te feo iai. O mea tatu te mau i sasa e, tatu te mau fo i sisi fo. Ai masi ala vai mea tau whawhitauli. O lona winga. I le mawhaina asa tatou ma whawhitauli o le ola nei. Ai, o le me fuila, o le lu i fuila mo tatou. E le tatau tatou so sola ese mo tatou whawhitauli. O tatou rawa ia. E tatau o no tatou whasangsanga. Tatou te whea ngai ma whawhitauli. Al whea ngai lau tatou whawhitauli. E le mwhaina whai e le malusi oe po le malusi o au. Le se pao o tatou. Le se poto, le se ata mai. Pau ala le mea tatou te au ngani e ilu tatou msaisili. Pau ala le malosi wha le atua. Tatou te malolosi ai. E wha ngai ma whawhitauli. Trust me, lau tala le whai atu ia te oe. Au tatou te talo i le atua e ave ese whawhitauli. E le ave ese le atua whawhitauli o le ola nei. Aisea, a whawhena ave ese whawhena o ngā tatou. O pe o le lui masani ale, o whawhitauli o le ola nei, e a o ngai tatou. O whalea onga ia mo tatou o whawhitauli. So ele ave ese la ele atua whawhitauli. E tō mau pēr whawhitauli. A o le me au mai i ate oe mau. O le malosi wha le atua, o le malosi wha le mawhauwhau, o le tātou te whea ngai e mwhawhitauli ia. Ia mautinoa, tātou te manu maloina whawhitauli, pe atu mau luso i fua malo uola whatuatua. E te lea le mea e ono o ina ai i tātou, whea ngai ma mea o le soifuanga ma le ola nei. A tātou wawa ai to toa i lea Taunu'u le nā e te nofo ai. Telefoni mau whawhitauli o New Zealand, o Australia, o Siamani, o Peretania, o Tupai, o Aikupito, Israel, o te tita tofu atu o le lalangi. Iena ia tunu fo ia a tasi tai lua tai toru mea maninoa. Na wa ia ia nei Samoa ua tala ia ngafa. Ia o le tina, po le tama, po le tamaitai, po le li. Mautinoa, ua te le tamilisanga o le lalangi ua tātou o iai le te mini nei. E leo to e pū mo e sao, e fōringa mai ale lalangi ua pū mo ua whaile te konolosi ma mea pe ua pū mo ele lalangi, pe ua la i titu ua shrink, pe ua shrink ele lalangi ona o le te konolosi. Le winga o tala, o aso ia. Ia, to titi lua pe to titi lua masina, tonu masina, fato amo, ma se tusi, i ainga, fa pena foi tusi, me foi tala no i lau pepa, e aso nei. O le se kone ale me tupu i Samoa, maua nei.
Se kone me mo I po fea po le ale vava mau. Paka te koni losi le lalolangi au mai whapea, stama I mea whapea. Swinga te tele ia o le lalolangi. E te tau na tatu folau whaatasi ma swinga ia. Tātou taavili le lalolangi e o mai fo ia tātou whanau ma whai mai o le lātou taimi le nei, o le taimi nei o le generation nei. Nei se me whapena. Tātou whio sofi uma I eitu tonu tātou taavivili whaatasi ma tātou whanau. E le ma whaina tātou tutu ai taavili na o tātou whanau taavilinga ia. Tātou te whio sofi uma I tutonu o le taavilinga le. Tātou te taavivili whaatasi ai. Aisea. E le o toe tātou o hame ua o ina e tātou whanau o tātou whaia onga na o tātou whanau. A whapeta te le mano ma tele le smartphone, smart TV, wa tasil na mea mo mea remotes o TV. So le di te auta toi aru tati toi a onga o le remote, a mesia I smart TV, e sasi rosi ngata o omi I se pattern foi le o le remote. Ia e alu se taimi o tau E tua tamai titi foi le lo te granddaughter po lo te grandson. Le I o mea fit ioe. Te tau ala na whātai me foi tamai tia tatu. Ai le winga la tala. A ta whātalitali ala se I saulo te granddaughter pe saulo te atali Ngo ka le maka TV ai ale na ia pe fa le tonu fo il telefoni pe ia se me o se saka o mi fo le ola le ioe so le ole e o ngala le temi o le saulo ta tali po lo ta fine po lo granddaughter po lo grandson o temi fo I fa ia se ia o mai la ia fasino mai ia me e le fa ngo fie so le o langa so le o le mtua le fa ngo fie ioe o foi lai meni o te vai no whaonganga o meo ko inga apps ia le fiu te vai tu isi lo matutua I o ta iono se furu to iti tai fit se furu ia o mai le app foi le e pe wha au le i tangata ia no ta vai atu o le lisi pito o le mtua manuminumia ai paka ele app lena o le mtua au le leia fainga o swinga o swinga o le lalolangi ma le paura le mea fo le se pe mana ia lo tala tu te fetau I tanta fe mai son fatu le o lo au le anga mai lungo TV so le a le mea le la fe mai son Wa se tango ka vai TV o le matua foreign live foreign sin pifa pena winga fu ia talu ai che kono losi le sau le vai temi nei ma le mau apps ia e te tali tonu ai mese ali tu pautina e tau e sia fa nga ta ma apps ye pe te fa au le ma ye pe fu le te vai tu pe fai mai pu fai mai o for taua po fai mai tu nga pa u si me te tau fai po fe ne mere sau ta tiro le leia tu ai fōringa e sa ora o fōringa tu ai ia a pi o le tino a whapena la poa pi o saua ma nei le shape o mtuapa e pi o whai umene app fōringa a le whautuanga tau whai tete tatou le whao ngao app sia langa isia a ho olola ina wa ai a tatou when we meet the real person ia o inala na tupu le fa le tonu tatou ia me sala mo me o li matamai tai le sa ili pa anga I lungo me nei e se ale ata lafo o ese wa me monia tele yo maftanga o mfai o na Fataunu'u I me nei masani lungo o Facebook masani lungo o me fa penei me oi ua na feiloa ma ai le ala le tala norte fo le ai ese background o me nai lo le te ia to va ai tu la ile me u fa sanga I tonu vai mai a wika fe
Ioe, a le pale pomu ia sione, e pale pomu ia sieni. Mena tau whai tete tātou le whaanga o apps e whai ei mo whisota inga. Ioe, mana ia si me a whapea o whasinasina si a wao, alo ia whapena. Ioe, alo ia whapena whiwhia wa a whitau i muri muri anea. Lai vai mea, ia o si au sinasina ana nai. Ioe, au le mea fōlele o le vari, teo whitau i whafose ia e ua ngalo na vari au ari a sina. Ia, o le popolenga na ai maise meni o mafutanga. E no se mafutanga wha malo, io e mafutanga wha ne whawhiaroa io e o tātou o li imta mai tai, tama mateine, tupuranga taravou, langa eo ofo i tupuranga matutua sole. Eo ofo au matutua. Pe tele ala utala to tele i o paanga tatu le tio matutua, o no se fulu, fitu se fulu. Ai fia tele whaonga apsia, ta te tero te tewe atu sausanga steta, sau mai se atavu lele. Oka, ia lela ata mai le stangata wa o ia le stangata le masani, i le whaonga o apsia, la le winga, la whele ngō le app lea, la whele le, ta si me le o whaonga ina la vai matua, inga apps na, natural beauty alo mtua, Ioe, e pi e whapena, tau tata ese tatou man whaangango, e pina, pu e sa o au fōlinga, o nai au, o nai au foreign sa mga iai, ta lia ma le Faafetai. Ta lia ma le Faafetai, ioe, o nai foreign sa na o mai tatou wō i whapena. Ioe, e ua tamu whai, e sui whafua se i le mea. Ina ni te, ioe, ua whetau ia e whetau i, face to face. E wa tu le sole. Io nga e fa penale le soifuanga ma le olanga lea e te soifua ma o volai. Iei fa fitau nga le te lungo o meio fa fitau. O isi fa fitau li e a foi e tele ina tura i mai. O le tatu whangaina la vo, mea social media. O mea o afoi, o text messages, ia o mea TikToks, o mo mea o a mea Ma nei a tatu whaonga sao ina, tatu whaonga tatau, whaonga tonu, whaonga sao, langa isia, e mwhain tatu whaonga ina o whaamanuianga. O whaamanuianga ia, e sau ar whaamanuianga. O matua o mea pito silia ia na ngā muleanga, pe aho tatu whaonga se ina. Mea, te loa e le ngalo ia, tia usole, tutonu o meni o lotu. E mese ata i me fono vo i e whaafasanga mai, o le silaina, whaasanga le urula i ei whiwhia. Te loa e mui mai a o e lesi tangata le o Tafa, e text. E mui meta i te tangata lana pa, e sian tangata le au ka wha. Ia pe o fo inga whaimo me o whai ngā pālota, sui tofi o meni o e kālesi. E whai mea le campaign e lesi ngā le text. Vai paloka ia le emone, paloka ia le emone. Ia kong fo i manga ia, a ton fo i mana ia. Au le mea la langa i me whapena no mawanga le temi, whisire watu po le ono fitu, atau satam. O le mui mai o ta ita le tangata le whafsanga. Whafsanga mai le spito. Under the same roof. Ioi, whafsanga mai mata, whafsanga atu o ta whela, tilo atu, tilo mai. Ai whaleanga mai ta ita. I le tangata le o ta utafa. Se whauta tatui. That's the disadvantage. O le melea. Pe au tatu no nofoa. Ma whaleanga. Nei mea mātango fie. E tāu o tele. Ioe. Mori soifua. Ma le ola o tatu. Ai a oolon tatu whaanga ina se. Ona le manei a rola ia lea. Ioe.
O nei mau platforms uma. Faafetai i le atua i lana mea alofa o le atamai ma le poto. Wa o nei mea uma, e le faapeni mea oe mau, o le poto mai le atua. Na faatino uma ina ai mea ia. Na ia lau research na fai, lea na e masani ana utara noa i le mele o le afo i le tau o le kama fo le faasinosino o wala. Ia tatou. Le mena, pei e fōringa mai wa pei e fōle le nuu o le atua. Na te whaatonu mai lan lona nuu a whioa i Israelu i lalo o le whonga ele. Pei e whaatonu mai e le atua lona nuu Israelu. Ui i le melea, oso i, awane i tau oso i le ngau le i le fili i le melea, oso te whapena e whaatonu mai le langi le whioa i alona nuu. GPS, peila e tau whapena le afoi, le inventing o le melea, o le GPS. E tau fōlinga e whapena lona whainga o satelite o lo to i lunga le waa fo lea Amerika, le waa tau o le Endeavour. Yeah. O le waa o le vatetea o Amerika o tau o le Endeavour. O le Endeavour lana na ia to ina satelite na e mawai le ia vanga uma ia. Sau nei Amerika, awa te nau te alu i Hollywood pe te alu Disneyland, o mea tamaiti mea na, ai alu la i le museum ma le USC o le UCLA. Nā la i e tonu le vaa lea, leo te tara noa tua i le vaa u leo o ta ua o le Endeavour. O le Endeavour la, o lana ngā luenga na ia to ina plant ia lea fo. I satelite ia i lunga le vatetea. Satelite la na o lea e benefit umai la lolangi atoa. Eoi. Me le vaa le ato e sau ni Amerika, alu e vaa le museum na, ma e fai tau umai le history ngai ko. E te tonu le mele tana noto ia te oe. Mena walaina, le vaa na umai le artau sanga. Probably 10 years ago, never tau sanga le na fly mai a Houston, Texas, na fafa mai lungo, le si vaa, por fitu po le vaa tele Amerika. Na ti e mai le vaa na lunga, o so tonu mai lungo matuf, lunga tonu an matufale. Na ruifo i lalo le vaa na tu titia mau lalo le sau. Na sau la nga drop mai le i UCLA, USC UCLA. Na i tonu whaalua na ualu o matamatai. La fu la paka ia ma le aling o ta vale le truck. Na fu le truck ar Toyota le nga ia ka truck na. Le Toyota, la fu le truck ar Toyota wangalo so le mesole. Na fu la e tu ia ma le truck nga o le truck na VS no na offload lo ma le va tele na toso mi le na mai le va le Endeavour. Toso mai lo le truck na le ai what's our truck le Toyota ka unga ia Toyota sole ka fio lai lo ka mafa wanga lo sole le ai le Toyota da o ka fio Central na ia se mantua no not Tacoma not Hilux se le cover ke le truck ke le Toyota what do you call it Tundra ai we ka fio lai Tundra o le Tundra la lenga toso lenga land lo le vatele le America ia ma afloat lo ia le Endeavour o le Tundra la nga toso mai le yo ka kipi umai la o ka fa te mina toso mai le vale ma ave lo sto e tono museum ale UCLA USC either USC or UCLA fa luana o iai
very educational mo oile te tsau ngai. Awa toi mawina te mea rua I whewhoi. E alua I Disneyland pe alu I Hollywood. Su e sa ua wanoa te alua I aile wa ale o te tano atu. Historical. E taua te whaitau iai ma nino ai ma maluna mai. I le afuanga. O le waala le na whaia ngarunga tele I le toto ina o satelite ia. I lunga o le vatiatea. Satelita ia benefit ai le lalolangi atoa I le whangaina o le interneti, whangaina o le mea o le afoi. O le GPS, especially le GPS. Nio e. Ai whapena lalo na mawhauwhunga. O iei tangata o le malo lea, I lau tamo malo le, akai. Pei o so se mea fōua nei mea o le social, mea o le teknolosi. Pe mua testi to tonu o le militeli al malo tele nei. Pe o inae a matana testi so se mea fou so se mea io pe I whaonga test I mea tau ma mea whapena I mea tau ale nei atunu. So se mea foto o le teknolosi ia a e ola I tai I le museum le o tanu atoi. E le ngata I to tonu le valele lea. Le vaale o le vatiatea Amerika. Ai fafo nai o lo o mfaifu wele tantra. Io mo le silafia e lo tatou atu. A le vaale le endeavour o fafo na tino e fausia le kapeta. Le material basic kapeta lo na tino mai. O le an mafuanga e protect ai le vaale mo le vevela o le la. Vai, ne me manea na very informative I le talanoa. Mo le silafia. Ai le anga tatu fai te tala solo isi me le aunga. To saura ni Amerika, alu eva ai le entiva. Ina mawele ni mea nga mo tatu. Le o mai tatu malo whalongia mo le nei Afiafi. O le avanoa, le latua. Ia, manatu o le ua, maua fwoi nei avanoa le lei. Wheloa ia ma le Afioga Tuifasisina, Taituuga Peseta, John Nico. Le anga le me vave Taituuga. Le anga le me vave Tatalanoa nei 2-3 days ago. Le ua nofo mai Australia. Ia, ia nei taimi Samoa. O le ua ma wheloa ia ma pulisili o po le Regional General Manager ale Fiji Air Station to Taunu'u Sydney, Australia. Faafetai le tua maua nei avanoa ma wheloa le lua tolu aso talu ai. Ia le fu sa fai mailo na ofisa I Sydney, Australia. Ia o sa fai atu nei. Faafetai le tua mo se taimi wheloa iai face to face ma mo taimi ta te talanoa. Ia batuia nei avanoa. Tuifasisina e whawhilo mai I le tātou atunu o lo o whawhongwhong mai temne. Ia Faafetai tele Tuilaepa ia mo lava o na si fo il viinga mal Faafetai I lo tātou atua e tamao I langi no ua fo ai mai fo le ola male malosi le nei aso ia whapena fo I ona fo I atu le mau I lausonga whapea fo I le mamalu o le au whaafonga ia whaatalo whaatu I pa ia male malu sunga I whaafea ngainga mo lātou whalitua ia mai se le au le o Samoa o lo fai o na lala ma papa au le na fo I tu o Amerika I oe Faafetai wa mawal ta wheilua inga I le aso lea pale ma kaudia aso ali I le fususu ia I o taimi misalpe o le aso sa ia Ia, o le soto nai, ia mātou ta whilo ia. Ia no ia toe sauningo si tina ia Peseta ia o nei ua toe taliu mai an nafi ia whapena fo I on toe Fo I ngā noa. Ngi fo I amo fo I le au ia ma tau whai ngā luenga o lo tofi ai Faafetai tele mo le avanoa o tui no mai fo I nei I Tuilae ia watu e fo I se whamanu mga ia posina talanoanga fo I manau sunga ua lava le tautua ina o le mamalu whelanga I o lo o papa au malala I tonu Amerika. Faafetai, Tuifasisina. O le ale umi o le flight. Na le tuai nei from here to Sydney. O Sydney le te ala like. O Sydney o lo o whamautu wai ia pe sili lava le motu o le pāgu si la fia
ia o lo va ia nei ia Australia o me o lo malanga ia le Fiji Airways o Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra. Ia whaatasi ai la ma le Pasifika pe o le ala lea na lai ona o atu fo'i na ona o tūlanga uma fo'i tau Pasifika iso se Taunu'u o lo malanga ia le Fiji Airways ia e la lo uma lava la o la u va'ainga. O le taimi la sa matou atu le aso fareile na o le iwa i tu la 5 minute ia le va'a le malanga na lu atu mai Nandi LA tu sa i mai Nandi LA o le malanga mai Sydney anga i Nandi anga le tolu i tu la fast food 5 pe tolu i tu la 20 minute fo la fo i le tau ne matangi o lo Motel Winds tu le va ia le fo i mai la ana nafi se fulu i tu la fast food minute ia le whainga malanga na sawai nafi ona pe ona fai atu fo i le tūlanga fo i le matangi i le headwinds Motel Winds e o le tele ara watu o le teo ia pe o sau e fea ngai mangai headwinds fo i le tau fai eisi malu e lue lai titi ia le ni me tele malo Faafetai Tuifasisina le leile ta amata mo nei vanga i morsi le fia le atu e te Tuifasisina mai le mata no foi fale la tai ia e te Taituuga mai fale alili ia e te Peseta mai puapua ia e te Faamoe mai fale fa ia o Manuia o menei o ainga ma le fatuatuanga ua lafo atu ia te oe e te tau aveina ia i suafa matai ia whengai ma menei o ainga poto ai tatele i anga i tele i le Faatalanoaga Tuifasisina se i au mai mo le fia ia le tūlanga tonu ma le whaatūlanga ina o lo iai tu tonu o le company Auaunaga o lea ua whaelo o le lipule le vaenga o le regional ai le pea ona motu le pā usi le fia e le tatu Taunu'u le vaenga tonu o e ngalue tonu o le Fiji ia au te masalo e la amata mai pelo o langa malue silile amata matu i naile le anga o le to tele fo nisi o lo sila fia ina lo nei tangata mai le taimi sa o fainga luenga i le Polynesian Airlines pol company va le Samoa ma sa i wai o no vatua LA fo i le vai taimi mo le iva masina le iva sful ma le lua ta siva i valua ma o tau tua la i le company va le Polynesian a mata mai le so iva o te se ma le afa iva se lau fit sful ma le fa ia e tol sful lua tau sanga o tau tua il Polynesian ona whaapea lea ona whaile whengainga o sia whengainga le malo Samoa ia ma le Virgin company va le Australia o le Virgin Australia sa whaile joint venture ia sa whaapea ona talusanga ai le malo o te alu i le Virgin i le joint venture o te ngalue mai ai ono se taimi mua fo i lea ua malanga ai pe fai ai ia ni malanga fo ile le Virgin mo le Pasifika wae sa fo le latou company le vai taimi sa unga lu ai la le mo le lua tausanga ia ai pe iane ia o le lua afe ma le fitu ia ona bala wina le au le Pacific le taimi na le taimi nei wo ingoia i le Fiji Airways sui ai le ngol company va le lua afe su mal tolu ia ma o le lua fe ma le fitu la ona o ngalue mai ai la ia le company va le ale Fiji Airways o le Pacific at the time ia ma o le sfulu ono nei o tausanga talu ona o ngalue ai ia o le fast food iva la nei o tausanga ia to nei pule alofa le ia via le ola mal malosi i le aso iva o te sema i le nei tausanga ia le a to e le limas fulo la tau tu ai company va le ia pe o se tala o to atu nai i le tūlanga le taimi sa o ia i le amatanga mai ia sa o amata mai i Samoa ona o si tia mai le au kilani ia ona o walu le whaavae le ofisa mua i lalo i Wellington ia so ai ma le vainga o le motu i saute South Island sfulu tausanga o tau tua i nā ia ona talusanga mai lea o te mei mai nei Sydney ona ua mai a fo i le signing a whengainga ma le Ansett Airlines of Australia
I le iva sefulu ma le lua ia ona o ngalue ai le nei Sydney i le mo le lua tausaga ona o atule le fitu i le iva fa talosaga mai o te me'i atu i Amerika ma Honolulu i le iva fa ma sa o ngalue ai le iva masina ia ona outou e fo'i ai le ofisa Taunu'u i Samoa ia ona whapea lea ona wheabea i lua afe ma le wha o toi o mai toi talosaga fo'i ia o toi o mai Sydney ia o lea lau te no fonu'u ai ngei la i Sydney le taimi nei. 50 tausaga i le service i me nei o airlines e lese taimi lai titi 50 tausaga ua o ngā tonu se lau Faafetai. o le swinga o ingoa mai le Air Pacific i le Fiji Airways pe similar i le tatou vaa mai le Polynesian Airlines i le Samoa Airways mata mai Samoa te tau sila fia se mafuanga na sui ai ngo le tatou vaa mai le polisia i le tatele i o atu le meoro enga lua temne o te masalo o se tūlanga fo'i la ia ua tilo ai Taunu'u latou ia i fesuia inga o lo iai mafua la utala o le Air Pacific na ala no whaingoa le Air Pacific i le taimi ona o le tele o islands fo'i la ia o le atatou Samoa Tonga mai sia Taunu'u ua fai shares uma ia i ngai tonu o le company nei ia le Air Pacific ona whapela ia le tautua ai le motu Pasifika atoa na laila una ia pita ia le alualuane ia o mai Tonga fai lako Valele tu mai Vanuatu fai lako Valele tu mai Samoa fai lako Valele ia ona pule ala ia le o le Taunu'u latou le ingoe whaingoa ai sa Polynesian foi tatou latou ia sa au fia ai le motu o le au Polynesia ia pita ia ne la o fai fo tu atasi fai ia company Taunu'u ese ia o pule a fo ia staff ne i le laolona va ia ma fa pe ai ona fai ia pe fo o Tonga latou sa sui le vavau Tonga pe au vavau ia sa sele ia ni ngo sa fai ngo ai ia pa pena i le Vanuatu ia mtulanga fa pena le mata watu le suinga o ngo vale o atu Tuifasisina se furu ono tausaga fo'i furu ono tausaga i le Fiji Airways mo la o se e umi wa faisi lo fo'i o lau tautua si toe o mai langa faisi umi o tatalanoa si toe whaamanatu mai le atunu ua fia vaa ia ese mai vaa lisi ale malo fiti fia ni vaa te tele fitu la le vaa tele fitu o le fleet o lo ia nei le Fiji Airways luas fulma tasi va lele e fa va lele la popo e fa ingo le Airbus A350 o le va lele la le total business class ma le total sela uma le tasi ono foi tu le economy ona so mai ela ia va lele le A330 200 ma le 300 luas sela uma le total sela o le luas sela fits fulma fa ia le pasese ia luas fulfa ia no foi business class e fa pena foi ma le total sela le 330 lu fulfa e se senga la lu salau fa fitu ia no fo le tolu 330 lu salau ia lu salau fitu full malfa ia no fo o le 330 le se senga na o ana du le 330 ia ona so mai lora ia le male fitu tolu fitu po le 73 max ia nei ono ia va lele la fa pena e valu business class ia e sala ono sfulu male lua ia no foi tua ia ona so lea male ATR va lele la ia fa nga tonu femalanga ina tonu fiti ia no foi va u tonga ono o male va lele ia nga mo short runway na la ia e fa iva no fo lesi ia e fitu sfulu no fo o lesi ia va lele ia so ele man le Twin Otters lo abatu nei le tolu tausanga taluai ma o le average tausanga lava o le valele al Fiji Airways le nei e fitu tausanga fitu masina
Ma o se tala fia foi lea that e whaasala lau fofonga toe pea. We are the youngest fleet in this part of the world. Foi lea la iti tausanga Vale. Pe o le mitanga foi na ia matou ia pe o le tausanga te nei le lua afema le lua sfultolu sa Manuia ina I foi ia le Fiji Airways or the best airline in the Australia Pacific wait le Taituuga ia o foi la I le faatulaga ina o le o company Vale sa tula I mai leo tula I mai le lua afe lua sfulu ma le tolu company Vale se lau ala laulangi ai tula I mai le Fiji Airways le numero sfulu ma le lima ma o se mitanga le ia I matou o saule Qantas o company tele sfulu fitu tu sfulu fitu saule New Zealand tu sfulu valu saule British Airways tu sfulu viva ia ai ofi mai lava sei tama I laititi lea o Manuia ai ia le isia I le company Vale O le se furu ono tausanga I tonu o le company. O a ta amatamaia ini tūlanga o lo si tia ai ta mau a inga o Fiji I lana company Vale. O ani mea le lei o mo le ta mau a inga o Fiji I le malo Fiji e ala I lana company Vale. o le whamuianga tele la o le turisi o tangata malanga fo I le Tafa ma o Australia o le numero tasi I le tangata feo ai fo I le mo Fiji le tausanga te nei e tolu se lau fast lima afe le au wha I o tangata fo I le mai Australia e malanga I Fiji ma se taimi le ima mau atu sa o ai ai ma New Zealand ma ia Taunu'u ia lua o le New Zealand ma Australia e ono sfulu lua pasene o tangata tawhawhau I Fiji e malanga mai New Zealand ma Australia io o le tūlanga lana lewe nei o lewo ai ana o Australia ona ua whai asi te lela I titi o le o New Zealand fo ia ua ola fo New Zealand ia o Kilani Wellington Christchurch ia Taunu'u mai tolu o malanga ia Vale le New Zealand ia ua yeah, it's too much for le mo wa ulato Tuifasisina o lo ilo tatu malo pe o lo fitoto I le ele manatu le malo te nei pe o le ua ave le company Vale le Fiji le tele o le vinga I se Vale le Samoa e tauna I se competition Samoa I le ia I se va tele Samoa o le pe ua ave e sao ia concerns o lo fai mai tatu fua le tangata latou ia ma le whaaupuina e sao I seisi tu pa a tau tangtanga I nei I le New Zealand e promote lava le New Zealand wa fu il company New Zealand a tau tangtanga I mai nei Australia o le Qantas le promote lava le Qantas latou ia Australia ai peita iane la ia tatou o lo ngā lulue so tau au ma le malo mo I o le mau te tele o le mātou whaasalalau whaalauiloa o Fiji ai o lo mātou whaia fo I seisi vaenga ngai I o Samoa ona o lo manatu o au o Samoa e mo I la o lo whainga ruenga le company Fiji ai tu lo fo I le lo ngutu ma le afi o le fatu Samoa lava o le tele ala o taimi ia o te una I lava ina ia include ia Samoa I ni whaalauiloa o lo whai nei pei o le whaalauiloa le la amata nei le aso wharai le aso fua le aso skulu valu ia whaalauiloa le o ia special affairs mo Samoa mo package fo I lea matūlango mo whapena ia pei o se awala le e whai mo usao fo I lea tū lei ai ia le tūrisi tu tonu Australia la tau ina ia o atuanga I Samoa e le tutusa le numera o fale tali malo po le accommodation fo le I Samoa ua fuanga I Fiji pe o le singa I tu fo le ua lauiloa ai Fiji ona o le tele fo ina ele ngata I le I tonu o Nandi la o tonu o Fiji la to suva po fea a o le Outer Islands fo le wa tolu se lau ia motu fo le a Fiji o lo iai 300 islands
ma o isi la o motu ia o lo ia mo 5-star 6-star hotels pi o le tūlanga lo le senga a tona ma tatou ai o se tala fia lava au ia o ai a foi le I si tamai increase foi le mo le au tafa mo Samoa ai le tu ai pe ai le VFA market po le tatou atu o langoinda ia si o tatou atu Tuifasisina fa mole. Te ta mai le titia I nei vaenga ia mo special fairs le mo sila fia pe tasile me o le fa fia fa fonfon il tatou terminei. La ua mata tu I mei o negativity e tele interno I tangata. Pe o tele o isi faitionga o le umi o le taimile no foi le ia le tangata malanga tu la tatano I Amerika. Tu ia New Zealand Australia. Pe o faitionga tele lava le faitio ai tatu tangata nei. O le umi se fulu wa le funa watu ele malanga alo to lua ma wafine. Pe me se fulu lua tu la o fatali le va ai fiti. E mwhina e manino pe ala on whapena ona o le tuainga pasese o filifilia le tangata po le alava ai ono ia isi fea e mwhina pu le time o le transit ia a mese foi mo mea tau luggage me o ato pa ue ave e atu e whai mai e tasi ale ia po le ato foi se o le luggage ngata e whatanga le free ai ei se pasese whapitoa e mwhina e whamatala I le Taunu'u se whainga o fie e piki ele la pasese e mese la to o filifili la pasese I lungo o le internet. Faafetai mo le faafesina se o le se faafesina tāua. E whai tu ai ngā pasese o lo iai. Mari. O le light, o le pasese pito I tau ngofie lea. O lona pona, na o le tasi ala u atu taitai te malanga mo oi lungo al Vale, le 5 kilo. E le ise ato William whai unga check-in. Ai tau ngofie pasese. Lona lua, o le pasese la le te le ina foi lea whaatau e tangata. Ai ele maru le tunu. Ai le o tangtanga I conditions o le pasese. O le susa o mai le ma le pasese ta o le value. O le value la e tasi la u ato e te malanga ma o e mwhainga check-in, luas fultoru kilo. Ai fitu fo ia kilo la u ato taita. O le lona lua na, o le lona tolu, o le comfort. O le si fo le passes le se senga pe se lau luas fulu pe se lau tolu fulu le se senga le value ma le comfort. Ai lua la atu tai ai lua u check in luggage pe lua u atu fo ile mfai ona e malanga ma oe. Ia malau fitu ma kilo le te malanga ma oe lungo al Vale. Lua check-ins. Lua check in ia lua ia atu fo ile tai luas fulu kilo ile atu e tasi e mfai ona siaki fo ile e mo oe. O isi fo vaenga ai a fa pe te ua cancel o le pasese le o le light le fa ingoa o le use o luse le fa nga o lusi ato al pasese se va nga le tax ko du refund ya oi ona fa pe na fo ila ia le o le value en fa ona fa ina suinga ia I le pasese pe amana o fo ile e sui se aso malanga ia po tulanga na pe refund po le ia ona ia inga I o le tulanga fo ile comfort ia ia fo ile le penalty fo ile po se baenga to ese o le pasese po se fi ia o lo le plus which o le higher nga ona le ai le condition Dan vanga mun mudi le plus. O le plus, ioe. O le plus, kutsala o le light, value, comfort, plus. Mangai. O e senga umana e aola bai le tato Taunu'u ona tangtanga I le lei waiva ai tuloa I le pasese fo ile o tau ngofie o sulo ta ofi. Ai le o tangtanga I conditions la ye tonu le. Le fai tau atoa le tūlanga na iai. Ele fa pito fo ile e se Taunu'u e tasi e Afiafi fo nei Australia la to via ia o le tūlanga lava la le fo I mamalu fo si o tato Taunu'u ia e tau tuloa fato ai lo al tai muli mai so le se ako I le fea le o ke alwai ia o kilo ia o le light le fa ka
ia o le like le use it o le use ele mfai o le suya ia e peita ia no le ngana Samoa ia mfai ia le tu la fona mfai foi na fa pi o pa wal me au ngi ngau so mfai langa o kango upgrade anga i lunga le value po le comfort pe fa pe dua ato la fia malanga male ma sangata le ia pe o le nai fa Manuia na to ia mo si o tato tunu o le mo atu nei le me o lo o ngadu ia ma lo Faafetai i le fale ma le comfort value light ma plus le lava faafogafoga le tatou atunuu se pasese e te recommending a mo tatou tagata lava e talafeagai le plus pe e tipenti i ato e ave ioe e fuafua lava o le value e tasi o le tele ana o inei fo inei i malanga atu inei ia peita ia nei ia le sau mai America wa e faisi mau o le tele o la matau atu ia o le comfort life o ngā mai lua ato e malanga mai ia ona o le tūlanga na e le tele se ngol pasese ai tele pe afa pe tongi lau extra piece fo ile i malai ba lili so o le nai mea lai e ono foi le e Alfia i tonu o tau pulpulenga pe afa pe le faisfainga malanga i Samoa i le tūlanga pe na e silingia le umi o le malolo i Fiji ioe i le taimi sa o tula i mai le lua fe ma le luas fulu ma le tasi i le luas fulu ma le luas fulu i le taimi o COVID sa fa pe ona tofia i loa ai Pasifika o fainga malanga sa ye le vai taimi le mo mai Fiji anga i Samoa tolu ia malanga le vai aso o le taimi nei ua malanga aso uma fitu aso le vai aso taimi o Krismasi o se fulu malanga le vai aso ma o se senga la o taimi nei o ye malanga ya lus fulu ma le lua o le se fulu ma mai Fiji le Taunu'u atuai o le se fulu ma le lua la e fa tatau le mo malanga mai Asia malanga mai America wa Taunu'u le va leono tai au po le afa leono ia ona alu se le va o le Australia le se la forsuma tas o le va o le so kafua ma le sto nai ma le so lulu e malanga i le sfulu le wodi o la malanga ia e malanga sfulu i le sfulu le po o fu la i le sfulu le po ona ia connect uma tuava a mai Melbourne mai Sydney mai Brisbane mai Adelaide mai Canberra ia mai New Zealand o ila o ia tu malanga e Taunu'u mai fo ile fitu le Afiafi ia malanga mai Wellington malanga mai Christchurch Taunu'u mai taimina le ala le e fu ai malanga na i taimina ile se fulu le po ia pio fa tu ngaina na a le fulu lua na bala to ia o le songofua aso lulu ma le aso tona na ia malanga na fu ia Malaysia me fo au pe ina silafia o aso wa e lua la vaso e fa popo il fainga malanga pe o au leno usau mai na le aso ngofua ile po le aso ngofua ale no tau nu mai na fi le aso lulu le aso fu mal to ai sa auto ko inga le aso fu mal tasi ono le o tai se senga o itula ma tulang ka pena o le si la fautuanga fo e tangtanga e ile mamalu le tunu pe afa yo le ata o fi se no fo ma nei Faafetai le tūlanga o group fairs le age group o le atu inga mori silafia le atunuu i eise special price mo under 10 under 12 ia o tūlanga whapena mori silafia o le tūlanga o le si foi me au ina silafia e le whaapea o le vaalele atoa e tuu i pasese light na o ni naino foa pe lima pe ono pe fitu pe valu fua lava i le taimi o tausanga ma le vaalele lai operate po le A350 po le A330 o le aonga o America le wai nei wa 350 uma San Francisco LA ma Vancouver le wa 350 uma so e fua la e pasese e fa so ia no foa ma ia no foa a fa pe fo ila se fa tita inga fa pe se fulu ia no foa le wa le light ia na pa wanga no foa ona o ho le pasese le value pe na fulu lima pe luas fulu ia o atu le comfort pe na se luas fulu pe tolse fulu o atu le place fa pe fa so songa o pasese o lo iai o le mela na e a fo le group fela o le group sa ia se fulu o lo tamaititi o pasese o tangata matua
Afape yo o la sfultasi ma le afa o le lua tausanga e tau sfultasi ma le afa o le tamaititi lea ma e fitu ma le lima pa le pasene o le adult fair po le pasese o tangata matua pasese ia mo tamaiti o group fairs o le minimum size o le group o le sefulu ia ai Aufi ai tangata matua ma tamaiti ona maua leo le group fair o le group fair foi la a tilo tu lava le groups le FJ groups America ile tu le se fata itainga tatu Talanoaga me a fulu me se fata itainga o lea o saunei le lau talusanga es fulima no foi te mana o ile fulimo be tilo atu le vaenga e fire groups oi o le todos fulu foi e avangoa mai le value lea ia lucky lo ina quote lo le value o le sesenga la o le wa alu le website te tongi e fai lo booking te tongi lo malo pasese no questions o le deposit o le group la pe book lo group e fai atu le quote batu lo wa talia le quote foi le la usunga ia ona e tali mai lole e copy la we quote malava so for fair po New Zealand Australia po fair lava i ai mai se ata to Pacifica e copy mai ai ta ono lo tu langa o over i el Pacifica tilo foi la le group e faitio mai o se o tanta tele ia le group ia ono to e wale fa address lava le groups North America at fijiairways.com o tilo atu lo le va o inala o te oso e lo tono tilo lo le va o wa atu ile tele no fo le fo e eva no mai ia ono o te talsanga lo le groups pe ia o faisi ma foto lima ai koe tangtanga i le to quote nga ia in koe revise fo le quote e talia lo la le quote lenga on se fulu fa aso e tu watu e accept ai le quote pe le ai accept lo la le quote i onga tutongi leo lea se lauta la tangata to atasi non-refundable ele mfainto e tu sala o ina lewa loka i loto no fo se kurs lima ele to lo kia fato ato tu klongi al fa yunga fast food lima so ele yo le aso tu te malanga se vanga na o ye la o tu pe fa pe o ile la tutongi lo ne ia la la tongi mai mo fo le interest on bank ele si fatal tari pe le ons food por faso lima so depending ile tu ia pe o le fa mamla mangana e au ni si la fie si o tatu tu once accept ele quote te tongi lo le non-refundable deposit usa le wo loka tonu no fo loka tonu mo pasese le mfainto suia o le alanga ele non-refundable wa fa pe e te wa lu tau no manga e te wo lua masina tolu masina to fa pe mai o se cancel ia le matun fo le o ia le fainga malanga o le o ia e lusi un tu penna ele wanga le la fo la lusi le line la to ia ele guarantee le to fa tau umono fo na ele tempo pu le la ia pio le ala na fa ye company Vale le ia to ina tulanga fa penna o le non refundable le deposit i tulanga o le delay i tulanga o le delay lau fionga Tuifasina fa peo le va e oso i Sydney to alua to i Fiji delay mo le isi se fulu tula o ai e ono tongi expenses o hotels ia matulanga fa pena fa pe delay fo ia company Vale o le mafuanga na e tongi company Vale le fo ile accommodation ile i Fiji o se fata ita inga sa o watu pele sa lufu lo February na o sa oi mai Samoa sa o malanga i se funtanga sa delay mai mato a mai Samoa e mo te Taunu'u lo inendi I take off lo le 90 Sydney flight pe na 10 minute na misi ai but wala nga fa penga ona o le tulanga foi Australia e mo curfew sport ai foi le e Taunu'u mai ia va ta sulta silpo o Taunu'u land mai ma Taunu'u mai la ia wa luese le 90 Sydney le flight nga le pona o le stona ia ona mato mo moia ila ia le Fiji ia sa provide uma le
company va'alele ia le accommodation, kokogi le hotel, totogi le tina le pou, ma le breakfast i le taeao, ia ona provide le transport mai le malai va'alele anga i le hotel anga i le malai va'alele, ia mea umalaga e take care i le company va'alele. Halo, Faafetai. Ia, la ta mei ese ma le vaenga i o pasese me pena. Na ese te mina fai si tau Faatalanoaga ma le tatou whainga malo moni no foa a le tatou malo i le va'alele Fiji. Ia, o sa i a o ki topa tausaga te nei sa fa'apeona o ua i Faatalanoaga ma sia tatou malo, mai o lo'o galu nei la ia o lo'o lavea i tonu le komiti, o lo'o lavea nei la i se tulaga lea fo'i nei e mafai ai ona fesoasoani ia le company al Fiji Airways fo'i lea i le tulaga o fesoasoani mo le atinaina o sia tatou company Samoa i se whainga pāanga le ta'u le coach share. Coach share. Ia we. Ele i amataina la po Ele i amataina o loo whai pēr ia whiutanga ina ona o le tūlanga fo ile ese mo meo reservation systems fo ile whai. So pe yus whate tainga o mātou ila vea le Amadeus po se company te le ile mwhai ei ona tilo umai ei lalulangi i reservations. Ia o le terminei Poland Samoa Airways o la la to system ka o le Radix. I think lenga sui talua nei fo i se si company fo. O vaenga la ai web based lona winga na o le Samoa Airways and fai on til tantanga ai fo ile ino fola ai ele fai le travel agent nga accessinga ia le tulanga ai o le tulanga mo mola na tauna fai ina ia fetau talai ia le system ia le system al Samoa Airways le system mato ia on fai ngofie lola ia le on fai ia sosoania i le tulanga na i meta coachia so olo alu pela ia fenga i le terminei ia Faatalanoaga ma tulanga tau on fai mo ele io ia le signing no se agreement. Ia, arsia. Faafetai Tuifasisina o lau le asau talusanga mo tātou tangata ia fly le Fiji Airways. Nā tūlanga le service, o tū mau pēr le le service pe o na mau ai le award taluai. Io mo sida fia le tātou. Faafetai lava ia pea o tūlanga uma. Ai sidi se vasenga i te mana o toi sidi le si vasenga mai ma o toi sidi le si tausanga ma le si tausanga o le tūlanga alna o lo iai nei la le fo le Fiji Airways o lo iai tūlanga fu o fa'apopoina. Ia ma le tūlanga fu le taitolu ama sina ma suilta uma failungo le va'alele. Le menu. O lo iai ia mea fo o lo fain fa'apopo fo le iai ona ia tu mau tau fai tu mau pe le standard lo ia nei tu full lima ia tonu pe te o tu se full mai le lau airlines ia o se fa tai inga tele le mo pa u ia tau ai mo moli tu alfa tai pa ia mal malu lo la tau lango ina Fiji Airways wa o te tani tonu lava we are providing the best service i to tonu o nei o so se mea o malanga il Fiji Airways ua tele ni comments fo ngene po ni accolades sa mai le o pa nga o le award o mato mo o tau sanga te nei mo ho le award o le best airport best crew best meals best entertainment mo o malava i mato ia le tulanga na le dua fe du sumal tolu ia ma o le aim fo la na o lo ia nei e tau fai ia maintain pe le tulanga o lo ia nei le service ma i mo le tau sa Malo Faafetai, your true opinion Tuifasisina. Lea tonu a te iu a whatau la tamainia se va'alele o Samoa. E ono affecta i le service a le Fiji Airways i le tūlanga tau pasese. E ono i te le se competition pe a te iu whatau se va o Samoa i talo ko. Lea tu se pia langa. well i le taimi nei
I olo ia ili la o sila fia fo ile fa penga Fiji Airways la malanga yo olo malanga fo ile ile e New Zealand olo malanga tu ile Qantas olo malanga tu ile Virgin but all the feedback ia la sa wit tonu mai Samoa that Faafetai Fiji Airways o mai tonu o tau fia passes very competitive fares okay o leo te tilo nei le pepa lea mo passes mai se Faafetai inga mo pasese le 12% le la asai o nei mai le asusfuru valu e ta o le Pacific Island Pacific biggest ever sail la fai le mo fo le website o le pasese masani e tasi le afe fitu slau iva sfuru mal tolu ele o Auaunaga tax ia la fonga o le pasese le la ia taimil na le lua na le afe lua se lau fitu iva o se to senga e 5 se lau mon tupu o le value na o le foi o le lighting le afe se lau fits fuma le iva se fate tainga na o competitive advantage for but con dead be fierce wa o mato masani le mato ia I femalanga ina ale mamalu si o tato tu ai mai se o si wa o tama imala malama lo ia nei o lo tu le wai si tato tu tonu o le fa anga tama le Fiji Airways ma mo tau fai ai na ia fa mama venga inicio tato ia ma o le si vo tu lang o e foi mo pase so le Christmas la to le fa ngone o le me alo fa fes ele tu fa pena mo le o e tato me alo fa fes o ia nei ate se ma ato e malanga se mai ai mai pia o pase se tonu alanga e fa anga mo le mali umai wa foi le la tumu ia va ai o tu nei ai sau fu mai o ia on fai o le me alo fa fea fa tau foi le mole au ta fa mai o ia po ni ainga foi nei fia tongi pase so o ainga malanga mai e temi tonu na e au nga ia ma le foi ele istafea le o ai tu nei ai e fa mata e nei le so lufu lua le istafea tau le so lima o aperila ia le ho ia nai bi e o so fa fose ia nai me lai na foi le so ani mamalu si tato tunu femalanga ia mana Faafetai ia ko e ua personal officini to se furu lua le fai o malanga matu ahinga ia o ke topa ia furu ia adults to lua under 12 yo fa pela o ise pa u le temili nei fai lana ta ofi loa ia no for temili nei o le sa o le fa mon fai wa mautino o le taimito no ale nei po ai foi se fia malanga e le fa pe e sala foi ia aso wa ia no fo fa tu langa o le aso ma le aso ai o la fa tuanga fai o ia ni fa mo le lumana i o taimito no ale nei take advantage ai nai passe se fa ma venga ia wa ia nei 12% le foi le sail le la nei le Pacific Island biggest ever sail le ingona o le ia ma o target foi la pa mo le mamalu foi le atunu o fia au mau foi hotel ia tau mo fia le titi fo la sia la to passe se wale la include ma le hotel ai tau la ona pok ma totongi la le package e la fo ngale le airfare ma le hotel ai o le passe se ia tu to tas ia na e afilua se lau fituiva leo te vai atu e tonu mai Los Angeles o lo ia passe se mai San Francisco e tu sa paua ia ia o lo ia foi passe se mai Vancouver ni te o ia inisi o lo ia malanga mai Vancouver ia ele te dese se ngalenga o ia tu le value nga le afe tu se lau di matas mai le afilua se lau fituiva so na o le ons fu mon tu tala ese I malanga tua tele la whapea Tuifasisina tua silia o se pūtangata o whea la le comfort value light plus te advice e whetau I mō tua ngā groups whapea. E fuafua lava I ato lai fia ave ua a whapea o le tainua pisa tangata e malanga mai ia silia la le comfort ai awana I tongi e oi wa e tongi lau comfort wa a whapea te whamoe te aruma le tasi le value ai la tu le tongi le sitasi o malai ba le o te le atu la le se senga o le pas o le piece le te tongi I nai malai ba le lo le comfort fair pe ka ngoi take the difference o pas se nai
Mana tele Faafetai tele Tuifasisina Samoa e Faafofoga mai. O le tāua leo le Faafetai ia ma le sunga le pule. Tango e tua e lau peni tusi lalo ia vaenga ia o le comfort, value, light, plus. I amata mana ia le amata mai lalo Tuilaepa fa mo le amata mai le light e le se ato so mai role ma le value e tasi le ato e 2 kilo on so role ma le comfort e lua ato tai 2 kilo ia so role ma le plus e tu sa ma le comfort e se ona o le tulanga fo le refunds ma fesuia inga pe amana o ien fesuia inga muli muti ia na la o manino sa mo lau Faafofoga mai ai le lei alo le o ma manino le lei vaenga ia au ana o lo vala awasu ele me silin taungofie ai le lei le va ai conditions o ia le fa o le light value comfort ia ma le plus kwa te leo le ma o nanga lu fa tu mo to samo ai to vala au la sa ili lo pasese fe sili upu ia na ma tu to Faafofoga mai o le number 1 o le light e tasile lua ngal fitu kilo le se ato e check in ngal fitu kilo le ato ta Vai, wangalo o le to telo tatou na vala au atua mai le pase se pito silin tau ofi e latu misa ma la fanga luanga time na vale le io mena ia manino sa mo la Faafofoga mai e te pikia lo le light e manino le sa check in e to tongi lau pe la fala le value ia o le comfort pe o comfort le lava e tau mai ia nga mo tatou ai mese lava malanga tele ia mal plus ia faisi mo lungo le tau o tamana ia ai tele fo i le lei conditions mo tatou le ona mal lama sa mo i vaenga ia awani na vala awa sa ili le me silin tau ngofie ai latu tai misa i tai io ma tangata check ininga ia tatou tai le ona matino malama ia na fa popo toa Tuilaepa fa mo tulo wa lo ia isi o lo tongi fo ile business class o no fo ile umi o femalanga ina a fa ile business class o le lowest fare o le Z class Z ona also tula ile le C class o le si fo ivaenga le o le business class uma ona also tuele le T for Delta ia ona also lo le che e fala ia vaenga na o le fo business class ni te wa ele tele se senga well ele se lo fa punga ele tele ai ese ai tau fie lava la le se pe fika tuai ile se fulu i tula le la malanga mai ai i tula fa sulima le ia pia to foi mai ma it's a relaxed atmosphere no la ala no fa popo atu ono o matawina lo ia foi inisio le mamadu le atu no o lo la to tongina ia le tu langa fa tau mo nai matua foi le i tulanga na ya no lava le sa mo le bi mai fa mo le ya pai fera o telefone baby se umo vini ko ona ko America thanks ya ona o le taimi Tuifasisina ia o le lava ua maua tavanoa i vai aso uma i every Wednesday ia le foi vai aso ia tatou i talano nisi foi mea morisilafia le tatou Taunu'u ai mo te nei matu le avanoa Tuifasisina o ani mea le te silafia mo le promotion o le vanga ia e a ona silafia le tatou Taunu'u ia nai minute i tutoe o pele avanoa matfalo bo lava on Faafetai atu Tuilaepa mo le avanoa tu ina mai e Faafetai fo le anga le male anga lo fo le tua ua mauai le so ta inga awa lava si o tatou Taunu'u ia e pei lava ona o silafia ia ele lava to e ma u lava le vai ia pio le ala le o ia fo e ala lava ona o fatwa ua ia la o nanga mo si o tatou Taunu'u o le ala e fo o le wa mata ona sau ia fisili mai isi ma malu le Taunu'u mai tatou ia le ngatia la i me o le tres o le John.nickel o le NICKEL nickel foi le pio le nickel and dime at fijiairways.com o la numeral na
ala email na fai ona email mai ai ona o vai le email ia ta mai lau telefoni fai no o fa mala matu ai nisi tulanga fo ile o te video tuai fo fa mala matu nisi tulanga po pe le mala lo nei tangata fo ile fa fisili mai ai le tulanga na ia fia lava o na matau tua o mana ia fo ile nei ava no fa tele lava mo le vanoa fo i watu ina mai i le tio ma lau sunga fo i Vale fonga ina le madu si o tatu Taunu'u ai so se tulanga fo ai fo in Faafetai uri le fa pe langi le ia so e ia timi fo i timu ai ia po ia fo ni masa seinga fo i po ia ni fese ainga po le tau lau sila il tau tua le Fiji Airways fa mo le fai do mai wa ele mafai ona halu i luma pe a fai ele fo ia ni issues fo ile o iai po ni tulanga fo ile o fa malia ina ai lo finangalo le meta ua lava ina ia malia lo finangalo ia o ngala u lo se le ni le tutongi ina ia mau tonu le me lo e fa tau sanga ina pio se tulanga na ya fo ona tulanga ia ilanga e ia lo ia tulanga fo ile o fitu na wo ia se ia na le pauale a fo ia me oso mai tatu Taunu'u ia o mui atu ile mui atu ile ia ai pe sili ale mui sa o mai atia ia ona mau atu ala ia leo nai te soani fo ia ele fa pe ole o ele o se mathematician fo leo la o mafai ona fo ia o fita uli teni uma ia ala tau fai e pole ani au ala e ono soani ai pe ai ni fa fita uli tulai mai man tu fo yo lo ia fo le service mai Honolulu mo pia tasilva yaso em fai ona so e fo le wala o ia le Alaskan Airlines nga o ia le matu fiangainga po le agreement ia po su mai au le wala o le tangata ia na i Honolulu ia ona po ele Vale Honolulu ia pia na lima mle a faitula ia sfrile tasi vai solo ia malanga ia polas tofi mai Honolulu ia ole sfrile mai Samoa le alua tui mai pia i Honolulu ia ini se ia o Amerika la to ia pe ia ona taua a songafua a solulu mala sto na ina elva al sfulu o mala sfrile na elva al afasuma tas olona winga a yolas sfrile taune e tuua ia LA le pola solulu ona Taunu'u le i Nandi fo ile tai au le ono tai au pola leono ile tai au le sfrile ia e connect le malva al afasutas ia Faafetai ia fesili le au mai fa mole Tuifasisina pida le manga o te le lopo feno foi po Australia po na le fifsili family e ia se pase se pa urista pe fia le fe o ia fa mon a mai pe mo Australia a fa pe Australia pe fia se to po urista o ia fa mon o lo ia pase se mo le ista fu el me o lo ia pase se le amata nei le vaso le le asusfuna valu le no le biggest island Pacific Island biggest sail e fu la le aso nai malanga ai pe fitu iva o valu iva le pase se mo le fatas ona fa popole ia le tax e le pase se na le o te mata wina ona o tutusa uma le fainga o matou pasese mai Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra. So fu lava la ile me o la il tangata ia le madu ai o lo ia pasese ia e fu lava ile asona la fu malanga. Mana o nai to direct flight from Honolulu to Apia ia so pola stofi mai Honolulu ia las freile mai Apia ile afalfale. Ia, ona o le tātaimi Tuifasisina watuia, ne ia manoa e me sita tala muli ia mai whatou whamari tātou Taunu'u, pa ese si mele i pa i e tātana no man whaloa. Ia, Faafetai tele mo le manoa o te masalo o tātonu o whamalia ina le manu le Taunu'u o lo whai on whafonga mai, ia o nau a watulau emaili address, e whai on so tai sao mai ai, e Faafetai tele lava Tuilaepa ma le manu o le tio, i le avanoa wha auro fo i o tuu mai fonga isi o tātou Taunu'u
i fe malagaina ia o mo tatou i nei Australia ia masalua te lo tatou o silafia uma lau telefoni e ui lava na private lau number ai vile tu al tolu por fa va veao e fango o i ni fa fita o le tu lai mai lele ia e ui le ia o Auaunaga lava e mo si o tatou tunu ai a tonu leva ia so ia le ai fo nai me fo e ono fonga ai le malu le tatou tunu o le am fai ona fa fonga vai pe programe ai fa tele mo le avanoa ia tau ia tu ele atua lo ele fo et pele mau ma silafia a wala val tau tu ina o le sio tatu no ela sunga mal malu le tio ia la tu ia tu mul panga ma tau fai so soani lava sio tatu tu no fa aftai mo le avanoa le yas Faafetai Tuifasisina feloa i le asolulu o le vai asfou alo fat ia lo fat ia fasi ia na Samoa pe o le ulu ia sone fai fo nei tautua mani nei Auaunaga ia mo le tasi le manga taua mo i tatou e misi fo i tatou nei Amerika e mana tua foi e firolo ani sila ma Australia i e lata i Samoa to le leile tau la to pasese tau ngofie tatou nei Amerika ia o le ua maua sia vanoa tatou te whaipaanga ia ma le pule o le regional general manager a le Fiji Airways ma tango fi fo ilo tu silafia me le fo i alo le Taunu'u e mo ia o le nga lue le malo fiti ia o lo mfai ona apa mai i o tatou tangata ia mo ni fisoswani e mese lava me tau fe malanga inga ia a fapeota o yaini malanga a le tau ainga fo i to tele ani fo na fisota me tatou ofisa ia o na fisota ile mane fionga ia Tuifasisina John Nicol ia mo lo tu silafia ia o le ua vai atu taunu mai tatu tala mai Samoa tatu tala fou dia le ala atar tatu peselea so o tatu tala fou o tero i nei si vanga i le malo il malo la fiti ona o lo pe o le sky rocket le alu o le tamau ainga o le fo i atu moto fiti pe o matatu tala fou mai Samoa semana fa fo Siva, Auaunaga,
Fatalafatu le sifongo le tai au fou ili nei fo itula ai usi mai faafoga ia na tamua. E se fulu tasi manu palangi lo amata ile pa manu Amerika Samoa i upolu e Afia ile ono manu na avane mo le faahoso le malo sae ile ato Samoa. Ma le lima o isi manu faatasi ai mamamoe na faamea lo faane ili sui pale mia e pe on talanoa ile fatun sili o faatoanga Amerika Samoa le moto sinate ma le ipotia le Samoa News Vaston Wai. O le nali pote Fasa lau e kaol whanua i tongtongi ngai whale alili Peitai. Na ngia tunga lunga le moto sanate Amerika Samoa salu tātau o na tau momu atu i ala tau. O tā penanga nei mo le whaawa wai o na maua tau mawhai Amerika Samoa. Talu e iwa 5% o na tau mawhai au mai fafo. 5% mai le loto i whale. Mai o se vaenga leo le tom whainga si itia le 5% le se fulu. Mai o sila fia foi. Ele USDA le mafo anga le avia poloketi i Samoa, ona ele titi whanua o Amerika Samoa e whaiai ia tina e te tele whapea. Sauno aile sunga solia mutini i senate o le aunga ia au sia tau mawhai tono le tunu ia sa uma maso e whaale tono wai. O le whaatupeina o lea polkala ame food security mo Amerika Samoa, e sau sa o lava mai le USDA sa talu sangaina le whaaton sili, o faatoanga Amerika Samoa le fono na awai ati ai Washington a wale lava o tau mafa. Le lipoti lava lea le Samoa News mai le fono le senate e fasa lau miliona tupe Amerika o faamatu mai le USDA mo polkala me Guam, Saipan ma Amerika Samoa. Mai o lea tupe o le awai vai nei tu sai ma se ilo ilongo le vaenga le USDA lea o lo fuafua. E Taunu'u mai le territorial vai Samoa mo apelila. Mai o vaenga o le atangtanga iai. Le au malanga le USDA o ploketi Amerika Samoa in food security. Lea e au fia ile papovi Samoa. Ma le tausinga o manu lea o lo fuafua e whai ai manua. Ai na whaalia le whaatun sili wa mai a o na whaamatu atu le tupe a Saipan lato. Ai na te le umautinoa po le alea whaingo le tupe whaamatu atu mo Saipan. Ai na moli maule li whaatonu i son taltonunga. Lo tele se tupe tutoe mai le Fasa lau miliona. Mai le USDA ngā whati ai fofuanga Amerika Samoa. Peitai e tātou sa ilinga, na tali mai ai le sunga solia motini, o ni tā penpenanga o whaia, peitai e tatau o na uia le alau mea, ai whaatali le atoa o Samoa, i le masi nau me. Tātou wsengia fo i le whionga sui pale, mia i povi o tā wailo na sao, matali mai le whionga tuala, e natele aveani povi ia Amerika Samoa. Sauno fo il pal mia il pal mendel vaisa nei le o yeso na sila fie se fanua fasa lau eka le o ave ia Amerika Samoa. Peitai o isi o fufu ngā rol mao le ato Samoa ai o ngā ruenga whapaanga a mata ngā ruenga o whaifa atu angam whainga whaiva mālo e lua mō tau mawha ia lava. O le tau sanga ta luaina mlanga whaatua nei o whainga ruenga ta ngā ruenga o whaiva mai upolu e siliel se fulu i tutuila ma le uto whai sua wha mea alofa, lea o whai lele nei lea alo whanga alu i tutuila, ma le wha moe moe sa palai ane i se whingota i le lumanai, e wha ola i sami o Amerika Samoa. Ia le ngata i tau mawhai le lau ele ele, ai o tau mawhai le sami e tua ia iona tangata nu i lumanai. E nisi o tala e ui wa lewa na wha o ngai Samoa le 4G+, peitai o leo wha to alo ia on wha tanga i le malo, le 5G, ma avatu iai le whaatananga lo ia whaalao i tele ai. O iai le fuafuanga al pulenga le Digicel, ia Anthony Seu e tue whaale ia tili ana pau telefoni, lea o lo o ia intaimi nei. I whamtalanga whaalao i tele mai le Digicel, o le whaatananga lo ia wa avane le malo e iai mōna ia inga, whaawala mai le official pule whaatanu le regulator, e whaalao lo ino le 5G, ai o le a tele sona suinga mo le au whai telefoni, e au fiai ma whainga e pui ai ma iala wha soli tu la fono,
o lo whaaui mai lunga so ta inga tele vave wa sonei, peitai. E tele no whanga Manu'u i le taulanga ai o polo masawai, o tato moli mawina ile umwhai ura manino ai, le tautua le Digicel whaapena fo'i i le Vodafone. E iei vae ngole atu whaleata whianwa i solo tangata mal telefoni e su ele pito le whanua, e mawai se leo po se ata o Talanoaga. Ai sa vai o le tūlanga fo'i le nā, e peo na moli mawina i tafua ma le tele o Nu'u le whaasolo atu i mātu o le motu. O Talanoa le sunga seu le whaapaaga le Digicel ma le Nokia, o le asa iti ai, le cover, a le lato company le atu Nu'u, whaatasi ai ma le sawa o le interneti. Pei tai o le tauwanga company telefoni e fua lava i le lei o le cover ma le sawa, o lo fai i ai le filfilinga le au fai telefoni i Samoa, o lo moli mawina pia lava, e wha le tonu fo e le Auaunaga a le Vodafone i vaenga i mātu i sifo sawai, ma whai ngata ai o na wha atino ngā rui ma wha pisinisi tau sota inga, mai nai tu o le motu. A le mai o sa nei le ua fola ai le Digicel, le wha atananga ua avatu e le malo e sikti ai lan Auaunaga, e le ngata le sawa ai o le cover. I tūlanga tau sota inga lena si i ai leo o whaipule i pālemene anafi, ma tua i ai le whaipule o le pā o le taitai o le tuangai HRPP Tuilaepa sa i lele malia lenga oi, le mau o le 2 miliona tala le company Blue Wave. Taitai, o le si itai o saunoanga le vā masani ai o whaipule, e au fiai Tuilaepa sa i lele malia lenga oi, le ala i pule li moni mal minista o whaatuanga, le au le mali e tua pula tai vau. Na fua mai le saunoanga wha malama le minista so ta inga, le sunga atoa e lupe po mule nuku, i whainga wha abai al whainga malo e alo lo whaile tunu, o pa ua le 20% i le tau le Auaunaga, ai o lawa le miliona wa watu le sosoani tangata e ana le tunu. Malango ai e le fonga fetalai le sunga pali i lio, e so sa whainga malo lava, e iei whainga wha abai, e tai. Na o lawa ina wha amata ua le taitai o le tua ngai, sunga Tuilaepa, le minista so ta inga, o toi titi lava, o na ia tau talane le talaanga o le minista le tu tono al malo. I fisawa inga lava ia tono al pālemene nafin tu a ia la auli, o tau ngatale interneti, o na ua umana whaile submarine cable, ai nofo le HRPP mfatu maoti sa tau o na tu le broadband ma le sape le malo. Pei ta ina whātua ina le pālemea, le fionga fia mena o mi mata afa, whaipule na si i leo, e tātāne i le mua le ala ma sila i tūtāua o si i mai mau whaipule ma whaawau o na whaamana i le tai au. Tanu leo onga o le Taunu'u na o iai lea so o Auaunaga, mtoi whaato e se il whaipule o whaleata le ala i pule le fonga whitalai, whaapena fo on tāl sanga whaipule o ngā ngai whamonga tonu, le fionga le minsta i ala au le mali e toa, kulata i vau, e whaawi i tua la fonga ale ala i pule whaasanga i a teia, mtoi whaafo i a i tua lafo, na whaatu mai, ele minsta so i fua maloloina ia wālasi tonga manga tāwhito, e ave i whafol whaipule ia le ala i le aio se whaalolongi o le whono. Sauno whaamalulu fo i teitai le HRPP, o lo tam whai lava i avatu whautuanga mo le anga i luma, ma ia tua i le minsta ia to e lupe, i le talanoa whaabevesi. Teitai sa le minga i fo i le talia to e lupe, e le o iolo o whaabevesi, o lo talia atu le malo i whainga whaavae e tau whaapula. Na whaapitoa whaamanuia la fiuman pālemea, fia mena o mimta awhaleson, na whinga ringa whaiwhaatasi pisinisi tu ma oti ma le malo. I tāpenanga mo le whono tele taitai o malo le tāpulenga le chākom no olu wha, le whaia mai i Samoa. I sauninga i whaalau no ai le whailo ilo po le lauka o le whono, na alo i ai le taitai o le malo le sao, le sunga tau wila e pati tu umatawai, o ia e ana le ata, o manu malo le tauwanga, na whaia ia iuni lo o tolu. O le tu ai ngā whailo lawa e tau la iai lewa ai tangata, ma mana tu ai se me whai. Tan tonu pālemea i so tanga o le whailo po le loko, i fōlinga wa ai o Samoa le Blue Pacific, ma mālo le tau pulenga. O se ngā ruenga o le atu li mata ia fo i lona whaonga ina au anga i atu tāpenanga i le nā wha moe. Manuia fo i le whengal pālemea le Vodafone Samoa, le ena mālo le la tau te tāpena ina le website mo le whono tele le Chokom. O le amatanga leo so ta inga o mea whai, ai mai so le whono lea, ai o se awa no fo e whaalau no ai Samoa, mō tangata i mai il masina o pitopa tai milna o le whono, ai o waenga, ale ICT. Tali malo ai Samoa le whono tai Office of Mlanga ingal mai asal nei amata tuile so, e se fulu atunu o le Pacifico lo awai mai le whono lo na 5 ile nei, po le 55th Pacific,
Immigration Development Community Board, PIDC, o le lua fasu valun tali malo e foi Samoa le fono lava lea, mo felo iai le portofono le faltupe o atina e. Whamtalang whala wai tele o ta wai o le fono I palau le tausanga taluai, na filia ia usu mai ia pia le tausanga nei. E o atu le fast fulus fono le wha moe o nei matai au, ai o le maftanga wha le au onga e whai le tau meisina le vai aso fau, se furu valu le lua wha, o le aunga ia tufasilo fia o tangata whainga nuenga. Le fiangan pale mia fia mena o mimta afan sanua e whaala wilo alo ia le porkalame whapaanga Samoa ma Australia, whaale o onga mo tomai manga waa, o tulanga Faafetai o stasi vanga o pitusilo na tau ele ati nai, ma le lumuna Manuia o so se malo ma se Taunu'u. Pero sa nol pale mia o le ati nai fo o tomai manga waa Faafetai impulenga, o stasi leo poutu o ave ia il wha mafa, al komisio ngā rui ngā malo, tuloino sini au tu al malo, pero on fatulanga mai te yala malumna Manuia o Samoa, for the pathway for the development of Samoa. No ta inga pe on sa nol pale mia ia mo tu to mai manga ba o fa o lunga I pulenga lelei, pulenga manino ai mai se o le tai mua I le una ia o amionga mo winga ta walo ai mo mia mo tu inato o Auaunaga lelei, mo le au sio sini au tu mo fa mo moenga. O le tausanga mo mua nei fa tinoi lea por kalame pe on sa amatai masina o Februari e 5 sulsui awai foi on langlangoina mo le por kalame mfilfili mai mtanga renga Fala po tonga malo fa peava no se fulu sa tu inatu sui o business fala po tonga tu oti o tawa fa eu so soni pe sa mol pal mia se la no sua fetala le si fongo le tai fo mana tamua fa poponga le so tai ai fa so foi Le te maitai o le lua a mesene tanielu ia ma tatu telefou le tuifasisina le auauina ma le tuifasisina ia ma lafo ina mai loa I tuinatu I outou maota malawa I lau lavangangana ina I whaingofie ona o ka hese tele o le maungasu o ka hese tele o le whai o talatu I Amerika Samoa a o tatou fo I le malo tuto tasi ona o nisi o whanono atu pe o whaisi te leo whi se inga ia. Ona o le lava o mori mau uma I tangata I mo whasalalaunga I lungo videos o le YouTube ma ia pe o mori mau wola na o nei mea tatou te tala noa iai. Mai le mwhintatu ese ai po aisa o po aise. Isia, leo tatou vai tino. Leo tatou vai tino ia pe ona iai ia le Faatalanoaga lea o le faselau eka I totonu o le senator o le maota o senator I Amerika Samoa. Toi pa I munmuli I vaenga uma ia, ma ua ngai te whărfun. Se o tala noa I le te leo le ati na e le tunu lo fiti. Le fta uma nina ma tala noa tu ma se alo lo tatou anu le fionga ia Tuifasisina se furu ma le ono tausanga o ngā lua I totonu o le malo fiti. Station o lo nofo mau ai sini Australia o ina o lo ngā lua mai ai o ia as regional GM, General Manager, ia ale Fiji Airways, niwe, I so se mea ma le Pasifika atoa o lana ngā ruenga le nā telefoni na fisosoani I o tātou tangata, le whaafonga mai to tele o lotu, to tele mo I nātou fo I o usufono, me uma whapena, telefoni sao le alo le Taunu'u, ia o te tatonu, to inga tangata I mo o mia I e wale te umi lima sfuta usanga I tonu o le afoi. O le toinga business nei, Metau Airlines, lima sfuta usanga, 1 more year, 49 years, so far 49 years, so he got 1 more year to go. Ilona lima sfuta usanga. Ia vai. O no winga, afa pera no winga, lua se futa usanga, o ni tangata, e whainga luenga lo I afoi. Airlines, a mata mai le Polynesian Airlines le company Vale ngau tatu atnu ia le ua solo mai I va au Australia ia le ua sfuru no nei on tausanga I totonu o le Fiji Airways le sa Air Pacific le ua Fiji Airways aiela malesi vanga no uta ua le asona na fi so ni mai se tasi o wompa ngal tatu ile I think that
le fai on Fapia is the second largest imported water in California, in America, in the United States. O le Fiji water le na utala no ina na fi. Le na ua mo mai nisi o sa ilinga ma nisi fo i sosoni mai. O le peo mana tua fo i tatu i tala le tatu vai lima. Le fai mai o le vai aso mai o lima. Ai whapea la whamtalanga o le amatanga fo i o le vai le nei a fiti. O se oni tangata si to rua mai Europe, from Europe. Na watu ro le to tono fiti na la tasila ia tangata na la pe o la pite tala ni tala te le lupa ratu inga tala e ta uai. A pe o tangata i na mo atu tofo le vai o vai mai vai papa. Ai tasia me tong tiro tatu atu telo le waterfalls ai to tono tatu atu. Me o tangata la ia na o atu whenua e au ngā i le mineral, le minerale i to tono o le vai e mawhai o na le vainga Faafomai e fesoasoang ni le meo le avea o tatu le pau skin ia ma le aging whawhitau le tatu mo le vave matua o tatu. E whamela e au ngāla i le vaile le Fiji water. O lesi mea pe ua vave ai o le design o le vai, o lana square, fulele o le fangu. Ia malanga ma 3D label, pe o mea na o lea pe ua vave ai na popular le vai le tutonu. Ia malana le ele minerale whapitoa i tutonu. Mea ngā pitau ese langa taste le vai. Ai fia tele i aile atu Amerika. Le vai la fai mai na original la na whaatau na watu dei oingo tangata David Kilmer, he's a Canadian born, ia mana whatua. O la ua na mua whaatauina le vai ma tu fangu, ma ia o le temila nei ua whaatauina o atu roa ma billionaire from here, from California. O tangata la na o aingo tangata i titilo tiai. La ua la na whaatauina roa le vai lea ma le label ma le fangu ia whaitau miliona fangu vo e supply atu ia e utu i le vai ia ma ki livalo i tu uma laulangi. Lea la ua mai le vai ua so o e laulangi le Fiji water. Ona o le ngali i milionea mai California, Amerika o ila ua ia. Lea pi o la ua le lena na whaailoa le vai ia ma tuufangu, ma filter, ia ma aveloa i turu inga uma o le lalolangi. Ia le la ua tasi lea mea mautinoa lava ua iloa i fiti le lalolangi o langa products lea o le Fiji water. Ia ai ona ua whetau i lava ma tangata maumea o tangata o ilatou e watu i nei Amerika o le ngali pe o la ua na whataua mai ia David Malon Fatua ia le tangata whananau i Canada. Whatau mai lola e o mai la teminei ia o lo iai pe i le ngali i mai California ia la ua ia o lo oninga le vai le Fiji water te o mai i le teminei. Ia o lona winga e ia pasene mo Fiji ona o le product lava ia o le product a Fiji o le natura me o le natura i te tonu o lau ele o vai maa o vai e tafe mai papa o me po le ala vai toinga pa wala ngā ruenga le ngali o le filter ma utu i fangu ma avelo i le lalulangi so se vaenga turu i umalalulangi ia lela ua whaingofia ai ona maualunga le tamau ainga o Fiji le ngata o lana valele a o lana vai. Very simple. It's the second largest imported water i Taunu'u o Amerika atoa. E vai Fiji. Ia se whautala iai. O le valele, pipi ia tulo iai malela kapi. Ia se whauta.
o le vave na o le skyrocket o le tamao ainga o le malofiti. Ia, e la si mena matanoi ma le sunga ia i le fionga. E whamaoni tangata. Whamaoni tangata I tutonu o le company Vale. E ai Vale lis, e lisi isi Vale a mo tele foi Vale ua own. Ar tala foi la matangofie. O le tele o Vale le tnulea. Ele ngata ai talavou e fou le tele Vale. Man tua tato nu le ile si ta mai Vale na fa me fast wiva e tau sanga le matua le la tam fai avese ai replace atu so Vale le fou. Eu não vinha ni Vale e tau tato tilo foi ai ile matua ia ma le talavou e o foi Vale ia talavou si e o foi ai na matua. E ai le mele na u faru no ti ai o te le mafai o no fa pe ai io e langa le o lungo le ia. O te fasa o ai Tuilaepa I le mele le fase lau eka lea. Lenga isia, na o mata I ai ia o lava mata. Na o mata toa alu fa alua la o mata I ai. Na Tuifasisina ai, a moso te mi nei lungo o videos, nei lungo le YouTube. Alu e lea se mea fule le se mea fake. O le mea mautino o le fono a senate a le malo tuila Manuia. Na ena Tuifasisina ai le o lo fai mawhatonu o le official whaatoanga le malo tuila Manuia. Le eila se mea whapetau te o lono winga e tatu tere uloa. Po o le whaatonu, po o le tatu malo e a fua mai e whawhitau li lea. E le mwhai ana na alo le talanoa le tatu por kalame. O te whaasa o aila le fesili a Tuilaepa le melea, langa te tau o na tatu pa ai to ai mea mo le sila fia e lo tatu atunu. Ta silina o le mea sa o to ina, I lau lea te tiro ia, ina ua ia fesili ngia le fase lau eka ia. Nanga o lea lava na ninga I lunga o le ea. Fase lau eka. Se fulu povi ua uma na tu lau ai to tonu povi. Ma le 5 povi na avatu o mo le whaoson tu e mai ele sui pare mia. Lea ua iei to tonu I ua iei mama moe. Ia ma le plan e o le tatou le minister. Ia ma le whatonu lea mai e oi Australia. Paule me mautinoa, e le o mautinoa, le na whaatalitali le isi whonotanga a le atoa o Samoa. Ai pole alava, e ta tau o na mautinoa nei mea, a wālo na wingala, e mawhaifo I la o na se le whaatonu. O na winga le iaise mea o lea black and white umalafa, e le o iaise mea ua mautinoa pitai. E tele ala whalongo longo na whapete al whalongo iai. E whoringa mea o tele o mea ua confirm. Le la ua mori mau le malo tuto tasi. Le aise me tasi ua whamao ni o nei mea uma. E peina ni plans fo I ele I executinga. Na plans ua uma na ele I finalizinga ia le melea. E sao Tuilaepa. E sao Tuilaepa. Le wo whatsao na o matamata I foi. O lana winga. Ele ia se teimi o le pare mia tamatai pare mia matamatai ia po nisi fo mista na matamatai ai na o matamata le lei ai e sa o le lei ia le tai o le tuanga ia le faino fa pe le faino a fu le vinga na la por kalame ai ia me te lo e telfenga na ela sa o e le faino fa ia tu se tu le pa ile mele ai o te fet e sa e sa o le leile tai o le tuangai leanga na o matamata le falua le wo o te ia o te le fa se me ua leva e mo o matamatai ai mun mulifta o falongo atu ua ngai mai ai le tala no ino mele ne fa lua uma le leino to e alu fa pesole le ale sa o mele ai mun ane ai sa o lo male le o tala no ino mele malo tuto tasi o lona winga e ia mea ia e le o manino le lei. A la tatu talia ia po le a se tūlanga le lei mo le whaafonga le tatu atnu. E ai le si mea le na pisa e le na vevese ia na nafi. Umana matanoa ai. Ai se i le lei alo to e
pa ia i le mea. Mole e senga o whainga whaavai o ina tonu lava. E whai fua ia tu ina ua ta ua e minsta of so ta inga ia ma whainga whaate konolosi. Ia le fionga i le minsta ia toi lupe pou muni niku a le oile sa o le swafa. Ia. Ia le fionga minsta ia toi lupe pou. Na once na afea i ele minsta le senga o whainga whaavai. Whaapea lore tala le afoi. E tu sabe fa tu whaapea pena whaapea atu le minsta o le popo lenga na iai ne te ua ta pe whaafosei le ai. E le o le mea le na. O le whainga whaavai na manino lava ina uwha declare atu o le senga whainga whaavai. O le maa lota luai. E whaapea e manao e whaapisi nisi le keipo, le marine keipo. Ia mawaenga uma iai le vaenga tautena e manao le lato tilo o le money. It's all about money. Whaapisi nisi na whai le keipo, le marine keipo, ia ma le e ofo i le au mai o le Vodafone, ia ma le TTCL, ma le TTCL phone. Pe o vaenga uma na e lua. E manatu le malo, o vaenga uma ia, e te tau o nei lalo o le whainga malo, e te tau o na pule atu e le whainga malo, tau ma mea uma, peitai, o lea ua ave, mea le privatai se le malo talu, whainga malo talu ai, ia matu u whainga whaapisnisi, o le se senga lana, whai mailo ma le minsta, o le se senga o whainga whaavai, o le malo talu ai, e manao e whaapisi nisi le whainga o mea ia, o asetaia. A le malo fau ma le ngai mai o le malo le temi nei, ia lo lofa i tangata. Ai le se se le tala, le tau te wa ai lava ina ua Taunu'u ma le malo fau le tutonu. E tatu te wa aia i le titilo i le mo le social development. O le tāua, o le atina eina, o tangata lau tele o le atunu. Le ala fai mai le pe o inana vave aina oso le fiva. O le taitai o le tuangai. Ia malana fai lautusi. Mana fai lautusi. Ma tali mai loa ini tali le. Aisia, ua tau tonu ai le mafau le upu. O lea, outou. O le character outou. It's all about this. Money. O le character lea o le taitai o le tuangai. Male la tau foi vaenga. It's all about money. Business. Anyway. Ai o mai le vaenga tasi le meta tau malama o mai Samoa. Ai o mai le malo fou. O le latou focus. O le latou target. E target i tangata. Nala le winga o le talana. Lea la leina feita tele ua tau tonu ai fai ai le tala al minsta. E whamatala tu fua isi mau mea. Ele o mea na. Ua tau tonu le mafau le tala, o le tala, o le tau whainga maa lo talu ai. Na tau mana tu e whaapisi nisi le whainga o mea umaia. Aseta ia. E o fo ni tau whaatauina ia lisi aseta whaatefoni. Whaatau atu. Ma le tele mau aseta whaatau. E o le breweries, e o le vailima. E o e. A le mai o le maa lo fau, le fast government, le fast, le take over. O le la tau whainga whaavai. E alo lofa i tangata. O le lato target o tangata lau tele o Samoa. Le foi la leina na le fia le malo temni. E o mai tonu. E le o iai i lalo le malo ia mea umaia. Le marine keipo lea. O keipo si at kama foi e le afuli anganga le fai mai o le ale. Mea lana le nefe se i manatu manangona. Ai a fua mai lea. E a fua mai characters o tangata. E a fua mai i le fua tua o le mafau. Risk taker. Campo o tangata e whapena o la tō mafaufonga. Campo leola o tangata. A luatua i Manuia,
Manuia Samoa. Alu atu e oki Samoa, e oki Samoa. Ia me ton mala yo e. Nga PK for small usage. Pio na fa nganga e talie fa pena. E fai fua ma me pe talie ye. So le sao. E sao le leia. Echa leanga o mafofonga I tua o mafofonga tangata nei. It's all about money. Money, money, money. Eoi. Business wise. E le o iai se mafofau I se manuia o tangata lau tele. Eoi. Ai a fai fo I o le ati na I le town area. Ia na o fare ke kelea. Eoi. O wafu. E le pa I le manuia o mea ia I tangata uma o le atunu. E se senga tele lea. O le ese senga tele lea. Po o ati na e fai mai. Ta si ale si tala na o pu ea ne leila. Tau tilo o tau le tala Tuilaepa le na whai na le lai. Tali ai le I pulea ai. Tau te wa ai le mentality o ta malo lea. E pe o longa, pe e nofo ma whaatonu tangata. Pe e nofo ma ia tau mai tangata whai mai. Lea me tu whangar tupe ngau. O ngau, a le whai atu le upu. O le tupe na pa u, o le tupe na leilo, o le tupe na ngau, I le taimi o whai ngā pālotoa. Palota lua o ile lua o lua tasi. O le taimi oi. O le taimi o le whainga malota luai. O le ala po le ale le 1.3 millions le na le lua I le vitimi lea. Le ala na no foto ina mwhai mai. I le mwhainta to o tupe alu le atinae o atinae. I le mwhainta o stupe ngau. Bullshit. Oi. I le sao. I le sao o le whainga o talana. Ele sao. Ba ai tātou Samoa, ele lei te tau o na tātou tilo te toa iai. Ele sao o whainga o talana, o tupe e alu I le ati na e o Samoa, ele te tau na leipol o se tupe ngau, a o latu ala tupe peila o tupe, le ale tau o tātou I le ati na e, I le malaiva alele na whaine I ale pata, o le ale tau o tātou tupe na. Le ale tau o tātou tupe na. Au ar whaavalea, le Faafofoga Samoa. Ioe. Lai tau, fai tau mai, e o so foi le li le sui te tai lea. A lefta tai lo ne le fono nafi. A sa watu lunga peia. Se o le tupenga wa, le tupengau. Pe tau te o mai mau tau tusi. Na. A fai o atina e ua ngau. Ua le ai se aunga, ua le loa po feo iei. La le whamtalanga tupena. O le ale whamtalanga e whai ele tupe, lai to e tam whai e fono le wafu na fau 4 miliona le aunga, na ua watu I ai company toso waa. Se I tau mawai se tupe, wha o ngai tupe na alu le wafu. O le ale mea o lo whai nei o le, I le mlaiva le na whai. Ua. Ma le mau ati nae, ele ngata ina no nofo mfata watu a seta Samoa I el company telefoni I ele puris ai o mai fai mai sautu le fai mai a ua fai atu lo me o meo latina o tupe na o latina ele se tupe ngau tupe na ai so le se tato yo to e tolua valasi manisi tu e fan tangata loto tele tula il mena. Le vai lang o le matau uma tula tunu. E faitau uma every single word e te tautala iai. E faitau uma lava e Samoa. Faitau uma e le atunu. Tue le au ngalan o mai tu inga tala whape o tupe ua alu e wha ua whai ai atina e Samoa. O fia ni atina e ngau. Fia ni a ki ngā elo mos kupe Samoa o mauai. O le alal whamkalanga ka ku mea. Eoi. Yeah. Eoi. Le la whai tau tua ia la utamalea. So ia kau whaleanga. Ia e kele mea ua mau o ai Samoa I HRPP. O kovia e le koe fia whaalongo YPM.
ia o kou kalapepelo, ia vai, o tanga loa, pou vave. Ewe. Kou ke malama le lei, ia vai, le seri leo Latinos, lupe sori ai, ia vai, ia o tangata ia, alue ave malu ka mamalu ki ngai ai ia, lo ka malu ki ngai au Palau Vale na. Ai le mafaina tu ua le mere fai atu. E o foi la le pare mia la to. Ewe. A batu ale tala sao e batu le fautuanga ta oto e utafa. E le mfaina fo iei, le fautuanga. Ewe. Tau te fiu o tau ie tau mwhai ewe. O tau ie langolango ile, le fai atu le tala. Tau te le to e songi i te ino le malo. I'm telling you. Tau te le to e songi i te ino le malo. A fai e sui mai le fast. E sui se isi fai ngā malo, but not you guys anymore. Aisea, matua lai le atunu. Tau te au mai fai me o a whare te tele, o a me mau ai whare te tele o tau whai tau e. O le arse ati na e sa moro whai mei. Tau wheo sofi, e oe, ia na, na on whai atu awa pena ia te o tau. O e tiro lei maa o ao, o mai whaasasanga mai o tau whela so whai atu on tau whale aonga. E oe. Aua ko ke vale a umi. E oe. E mai. Tu te vale a umi. Ia. Sa wale fai mai, o le fai tau o le taitai o le tuangai, ma le sui taitai. E vai le taitai fono. O le latu wa ai le nā. E latu te wa ai maulalo i tangata. Au whele me o atu tangata i tangata wa ai maulalo i. Le o atu le malo, simple as this, wa ai Samoa. Fta o atu le malo nei ana na fi. La le ua ola fia ai le atu no. O Samoa. Ai fia ai le atu no. Tau te fiu, atu sa ili nei tangata nei to tono le atu no. Iwa se furu pasene, e lango le whainga malo o lo iei te minei. Ai o tu te vale atu langa mai tu pala vale me, ia abela ai malo ka mamanu ki ngā. Ave ai mau matua. A whai aku valea e vale umia. Ia, lena. Ko ke fiu whamtana, a tasian mele, Samoa, o si mea sia, e fiu tau te fiu whamatala me na lefti fia ai. Ia re taitai, mare whai lautusi. Ele fia le upurena a vatu, ele a foi. E minsta, te lupe. Ese ia whenga whaavai. O le whenga whaavai talu ai, o e toi whanongongo. O le whenga whaavai ai la tu talu ai. Mane. Whai whaapisinisi. O le whenga whaavai ale malo fau. E alo lofa i tangata o le atunu. Mai le mawhai o na toi ave sea le melea. E le mawhai o na toi ave sea. Mō tangata sama. Se vanga nai le au whesusui e whesusui pōngi sa i. A o i la tau e lango ina le moni ma le whaamaoni o le whainga malo. Le nā. A la le ua inu ma ai le susu. Ai le ma inu susu. Susu le le nā. Susu le ngā susu ai. Eisia, e puta le iai ma la poa le iai ma ma ona le. A o susu mi mese se. Ia le mea ngai mau e kako. Mata se tilo, mata le lei, usi le lei Faafofoga i temi o fono tanga. E te wa ai le lei iai, i fōlinga o whainga o tala, o upu matala, le ai ma se toi tala sao e sauai. E whina mai lava i lo lātou whape, ua lewa nei parimene. E whina mai lava i mea lātou tūwha me o mea na whai e lātou, o a mea whai o tū. Tau te iloa a tuu le level o tō mena whai, mana si tama i taimi le ua tō whainga malo. Lea, e mwhain tatu whapea whainga malo ili mango le ie. Nothing wrong with that. Whain tatu whapea whainga malo ili i mango la le ie. A ua matua i longa o na mango mea sili o na lelei o na whai.
Na so se taimi a tua lunga ia Tuilaepa. So se taimi a tua lunga sui Taitai. Tatou matai tu lea. Ia e tatou wa ai a toi. O le tele o mea i tam fai ele malo taimi nei. E fono le mea tau corrupt. Leva na corrupt le tatou anu. Ia e. Leva. E umale nei 5 tausanga. O tau mawhai pēr, whainga malo, i le taimi nei. E uma le first 5 years, o le nofo inga. O kau fongo mea. So tātou supporters, tātou ono sai mai. Eoi. Aua le whiungo fie. Aua le whiungo fie. Aua le a vanga ngo fie le whalongo. Aua le a vanga ngo fie le whalongo. Ia i mesese ia whaavale ai tātou. Eoi. Ia ko ke kilo e ele se ngaluenga le titi ngaluenga ile tam fai ya come fai drain the swamp ya pe fai mai ia le presidente le sa presidente ne tu no tam fai fa mama le tau fusi fa mama fa fia so le tele ko kaila lai ton tele inseti leanga le ton tele manu leanga le ton e te tau ona vese ioe i ai mau ai sesi male mau ai se mele fa pena uma ioe ia se fa uta ai o li poti la lava tinga fa mala mai figures fa mala mai tables fa ioe ai tuli fa mai o upu ha mana o figures ala manino le ala mala ai mumuswe le ana fa pe se PhD la e mai le afu se lo ia la e mai le li poti por te telefono vale von malolo eva ai maulalo eva ai maulalo ia pule ai e faina vai fa pe e se ke li le ali e fem ke fom fesili foi la kanga ko le o committee e tu tonu ke va ai ia la tu fesili e winga lua fesili e angai e winga upu e wina nga lua fa ta sir committee e va pena o le winga le tu tonu o le tatu fa tele lopo afia e mamai loto mo fina ngalo tangata e tasir mea ia no o le winga la vale ia e fina wina le pule e fina wina po ai o le a la pale mai ilea ina tasi ala fa longo i upu e mai e winga lua sarcastic ele o mai sao ala nga lua ko mi tasi ia le nga le no manino malama le tatou atunu ina ia aua ne ia vanga ngo fie la fa longo Samoa tele mo umala te mi fa longo tu o le ua pe au mai la auli pe fa au mai lana saunoanga e fa lalo mai i le company el Blue Wave le ua ta watu Tuilaepa ua ta wai ma ave se ai ia le o le facility le le me ua umi ele Vale ese se me fa umi fa pele va Tuilaepa fai lau tusi malauli mai foi le oso le tua lalo le mistao kuru fa tu le lafo vai ele ianga tele ia valasi fa tu e valasi ai fe sofia i o ia lauli o le mele tupu i le Vale o afea e mawhai ai o afea te tauai ona dissolve le mele o afea te tau ona tupu ai le se
e le o tūlanga le lei. E le o tūlanga le lei. Le pale mene o tātou atunu. O no tau whina walea. Ia le whatatari atu tātou atunu. Whatatari atu tātou atunu. Ai se mana ia. Pe ana alau pea. Ia le lafo na whatu. Wana tasi ala so elwai toi fo iatu. A ia fai se whale a onga. Ia fai se whale a onga o le tangata le mawhawhau. Ia fai se whale a onga o le tangata le mawhawhau. E le whapela tō mai i oe. A tala no sa o i mata upu i oe komiti ma. Ai mai lo ina tau na tali lo le ministale o i le internet. I le tau o le internet ma me whapena. And I think ele leia tatu Samoa ona toe sila tutua e pa ilo le ministale o i mea tau interneti i mea tau fesota inga ina loto ina lo me felotusi o ia le ministale fesota inga ma mea tau te konolosi e ina tele ai anga ia tali le ministale ua mata wina o taimi uma tali el ministalia. Ia o te fia la tali el ministalia. E fai malia. Ai saua e alu tonua straight to the point. Straight to the point. But I have a feeling, just one, I have a feeling there's something smells fishy here. I have a feeling e iai se mea o loo nā tia I tua mea. Talo sia I se teimila tamai. E ali ia e mea ia. E o te tari tonu foi. E te taunu malamlama ila auli. Malamalama iai fia me. Aisia, they've been there. They've been there. Talo fai le tatu Taunu'u. Tatu te tau mate pe se tupua mea o lo tula I mai tu tonu o le tatu paramene. Peni tupua o tau mate sia tatu talonga. Lan me ufa pe umiei. Lea la ufa iatu ia le minista. O a fai le ai ni au tau whaamaoninga o le 2 miliona na whaalu le Blue Wave. Ale fo tau tino al minista. So le se Blue Wave va. Ele se mato Blue Wave. La ko ngofo ngi maka o fenga me le milionga le malo e ave o le Blue Wave. Sei ko fa fonga sa mo le me o le tuai. O le lava o te pese. O fea e ngata ai le me tau. O le tifei me tau o le tau whaleanga. O fea e ngata ai nei mea. Le foi ua laurenga oi o le whenga minista. E le whai lautusi. O le ala le whamtalanga o le mea. Se tau whaaleanga pe se tau whaalelei. Awa atato wola sa ili taitasi ia foi upu umo tau o whinaunga ia. Le ala whai atu lauli. You are fully corrupted. You are criminal. Upu na e lua na sauno i si upu whamtalanga. Ai whai mai o. E ke pepelo e te ngaoi. O ila le pito le ala auli. O leo ua mautinoa. Isia. Ana foi lo le fai unga na me whamsinonga. A o ila le pito lea. Ele iai se mea o whamaoni ai se ngaoi. Sa ngaoi la auli. O mena e taun tatu tilo le iai.
Ai te tau fo ina ave tu la fono ia whainga. E o foi le blue wave lea, a male 2 miliona. Faafefena tupu ia mea. O le ale sao ia mea. Oi. Oi. Le ta pena tatu whainga malo. Mo taringa malo tele. October. Leo te vai atu ia o noti e na whai. E pe e ngā solo, matana ngā solo le whono lea from the 21st to 25th of October. No winga wha solo le whai unga lava October. O le a whaatino i nei taringa mā loa tatu. Le fui na vai au whai le whono le Interpol ia ma official leo leo. Ia wha malo sia ia le vaenga o le security. Ia wha malo sia aisea. Lango lea fio mai le tupu. O le tupu ai, o le tupu o Peretania tele monon whatua. Malana masiofo. O le tupu o Peretania tele malana masiofo ua la asia vasa o le Pasifika i saute. For the very first time, le meeting now. Ai le leile vave fo i o mau whaafitauri umane. Ai le i o or fono lea. E ere tatu nunga, a tupu tele pea mea ia ma tupu wha tupu la ia pea tua inga anga ia tua inga tūlanga ia vai e. E ono a whaina le fono lea. Eo e. Hale mea le tarusangai tu tatu atunu. O ane whaise mea ia le leiai. Eo e. Ia, mara tarusanga foi le tamatai pāle mia matai tai o tatu malo. Eo e. O le ase whainga mwhai on tō whaia mei, on tō fo ia i whawhitauria. A o le ngā solo atu le fontele. Langa o lea, le fto atupu ale se fono whapea i to tono le Pasifika. Very first time ever. O le history le mea. Ai, a o a wha oe le atunu ue, a te o cancel in the last minute. O a wha tatou, ai te i ua whapea mai, pe tutupu ni mea, pe oti stangata, po le ase mea, pe langa ele tara noa tatou mwhalavlave. A tupu pea le mea le tau wha ole, tau wha leanga, ma mea umaia. Ma tau lia le te ia ua, le ai cases ia e float. Ia cases ia float, e le o manino, le lopo fea tonu anga ei. E sili ele float i lungo le ea. Mle kau ke kilo ki ei, nei lo le sio e. Sweep under the mat. O mea e te tauna tilo e le tato atu no. Tilo e tai. Ma tamu whai e fo ia, whawhitaulia. Lea se whainga e ma whai ai ona go through. I problems ia. Wa o le mea moni. E le mwhain tatu of se whawhitauli. O whawhitauli ia. E tū mai pēr, po whea lava tatu teo i le lalolangi nei. A tau, po whea tatu te sola iai, tau te atu o whawhita auri an tatu whea ngai mai, tau te atu foi o lai, o le lai tū lalolangi. Ai whawhewhea na whai tatu. O le ale malo si anga e malo losi e tatu, e wheisa i whawhita auri. O le mea sa o harina. So, le mai, yeah, but ese le blue wave na ave I ai le 2 milion na. Ese le blue wave lai mean yes tui. That is 2 different blue waves. And what are they blue waves? What are they? Solo. Si fa malam lama mai. Pe afa pe sa o e lua blue waves ngai. Le fulafta o lo atua o na to ngame.
Ala lea na tua ilunga le minsta ma whaailoa. Le isang kampani ta use Blue Wave. Na tele ave foi se tu pe 2 milione lea. Fai atu po fea ua fai ei mea ia na whaatonu. E o e lua lea e su e mai ni whaamaoninga i mea ia na tu inai e Tuilaepa ma fono toele minsta. Ioi. E tasi na, ioi. E saolele ia i silo. Ma tau lia langa na whaature la fore melea. Sao. Mana ia. Le na whaature la fo e o e su e mai ni whaamaoninga, ni whaamaonianga. Lea fo i ni whaamaonianga o lea mena. Ioi. Elna. Vai la leo te ia unga lo mat fwere name. Ale na sao. Na whaature la fo. E o sa ili mai ni whaamaonianga o la tua inga se na whai. Ioi. E te tau na tiro le lele tatu whainga malo i nei mea. Oia, sao, tiro le lele se whaimso soni mai. Ma tua fo i le green power, pe umore na. Le green power. Lena tua ia i le to rua lea ia le minsta. Minsta olo. Le lei vai le lei ia ma whaima tatu whamanatu mea ia. Alo? Le. Ia. Ia. Le lei pai le lau Taunu'u ia. Ia, Faafetai. Ioi. Sao, e le lei tatu Taunu'u i mea ia. E whai mas te salua ni whafo. Sao le lei. Fia, le whanotanga e leo. Whanotanga taluai. Lea foi na tupari mea lea. Tua ia se sere minsta o whatuang, minsta o ngaluenga tele. Ala le mena o iai. Na whatu le lafo mwhaluina le lafo. Fea la o whai ele lafo rea. E o mai ni e la wha mauninga. Lau o fionga te Faafetai, lau o fionga te mtai pāle mea. Se whai whaleka ko mea. Whai whaleka ko mea. Se ka kua mio e whai whalele. Mata tua Samoa. Lau o fionga te Faafetai. Ia po lau o fionga fo i le ngoa. I le whailau tusi o le fono. Pe o e nai wha maumauina mea ia. Fai le leia tatou ami o te langa o le fa sanga atu pule o le Taunu'u ia te utou. Pule o le whalefono na le fa sanga atu ia te utou. O tangata nei na tu ua o tau le lungo na foana. Na o tau no nofo ai. Ia fai o tau masui o tangata Samoa uma mai le 5 maritasi tu malo. Na la mele fai fa mana ai. La mele fai fa le ai. Fai fale leia tatou amio, fai fale leia tatou mea, fa mole na i o tifo. E le matanga o fia, fa atu o le lafa mpasia, a le lafa. O le a uma foine nino foinga, e le tue, ua laki ale tue fa o nono, manei, fa ftai tele ar tatou au, fa manatu mea ia. Fa manatu mea ia, aisia, e te ia tatou umatu, ngā lomatu, e o fo ia ele keisi lea o te ia fai mai, e le to ia se keisi o le hitian wan. O le se mea. Blue Wave lea e mini e Tuilaepa. O le Blue Wave lea sa lātou ka pena ina ofu ma whaalau i loa o le fast supporter. A o le Blue Wave lea sa ave i ai le 2 miliona o alo o to mata. Ia. Ele avela le afoi o le... Ina ua foi. Ele avela ia
Ele avela e ala auri ele e pe o le whanau o tō mata o le blue wave pele se pe se ale ngō le blue wave le na le avang fo ia na lato installing a discs fo ia lungo fale o le vanga na o alo na tō mata na sa ave ia le ioe ia ale ta o discs na le temi o le temi o covid na ia se ta o ia mea na tau o tele ia onga a whanau. Ne whanto watu tala ilalo. Install atu ato watu tala ilalo. Leanga tele sole. Na. Leanga tele. A whaila na ave le 2 miliona i le blue wave le na alo. E tala whiangai. Tala whiangai i le nā teini. A le ala tu la ia tu lau. Ele aise pe blue wave alfana po le blue wave le New Zealand ele se compagnia la auri ale la tua ia le la pila anga i mai ala auri le tua inga ngi mea e tasi la vale mele tuli lo ka fio lai sole o kanga ka uma e feka ngisi ai oki le santa po le alo ka ika tangata taufia au nei tangata ka fio lai pa ki tangata nei e pe for example lo te tala no Tuifasisina ta fio lai pe te woti Faafofoga'aga e minsta ta fio lai se pe pese fia sole o fea le tu ainga tu spa ia le faita waita tu le o te fatu e mo sai le ita e mo sai se to titi mo le pale meni o sa mo so to titi mo le fatfon o ki mo le fatfongo ilea mo sai le anga o le loto ka fe sole po le ale to inga ngana a malu le leo malu ele umianga malu ka pe e ar ke me ko eso pe yo so fa ma ile attack o mai ia a o le tala la le al minsta ele o nofo le lei ile tai man felo tusi o le ese senga o fainga fa vai o le fainga fa vai o total wai me tau pisinisi tau tupe e fa mua tupe o le matu fainga fa vai e fa mua le alofa i tangata o ina tonu ale pe e vevela pe e tafu se afi le toto le vevela le toto o vevela ola o le blue wave o alo to mata nora lea e faia le school internet ai o le blue wave tv lea i le puleanga anai fui maono Martin ua tu ia le 2 miliona na avatu ia te o fe ena ave 2 miliona o le blue wave New Zealand po le blue wave alo tomata se fa sa me tatu mem to swani mai yo o leva foi le Afiafi ai lo vinga na lo tala pe o nai mea no mau sau noanga asi tasi ale mea le o te fatu lea lai ona o fasa o Tuilaepa o le fasa lau e kalea o te lem faina o ese matsao a faina matamata Tuilaepa tu sa le leia man mena o matamatai o te fasa o a le leilan sa ili le lei mea ia lei po fe tonu po tuila ye se po tatou a fai o tatou ia le lei ona ai fa le lei ai po ai tonu le mea o lo iai ai a fai o le fa tonu o le fa to anga tuila ia tatou i lo muli mea ia ai o la tal no atu o te fasa o Tuilaepa i le video lea leanga na o mata le lei ai
alu rewind, tilo, o te fia manino le lei, o malamlama, i le fono le senate a tuila manua. Ai lenta ma i fesili foi. Na nofo mai o le fatonu, ai to ia tu fesili to ina. So te tau tatu sa ili mea. Ai pe o lea 2 miliona, ia so ia u faitau atu ala, ia sia uole o Mitty Edwards. Tu 2 milionga lea e iai le ota tongi sala. Koe makamaka le tauteia. Ia, o tongi sala la iai le 2 miliona le na ave iai. Ai leo le tauteia e le iai asiata. E leo le tauteia, I'm sorry. E leo le Blue Wave le iai ia le tauteia e. O le sao lea. Langa o le lava e numi whaatasi mai tātou i oe. Ia. Le ala sao le tala la uli. E le isanga Blue Wave. E le se Blue Wave se la uli. Ua tua ia i la uli. Ia. Ai po le amalea. Samoa. O lea si i uto e anga ia o Mitty Edwards. Le leilo whaafonfoma i. O Mitty o le supporter number 1. Tuilaepa. Ma le HRPP. Ai u te tatonu. E manino fo i malama Mitty i lau tutua ma lau Auaunaga. O i lena u wha ia ima u te le tatonu wina ai le tala Tuilaepa. Lena whai i le taitaifono. O le komiti lea. Lena talanoina ia mea tau whalemeli ia ma mea tau... O te le tatonuina le tala na Tuilaepa. Aisea, so se tupea e alu i mea nei tau ati na e Samoa. E le ta ua o se ngau. E le ta ua o se tupe le iloa. E le ta ua o se a. Ai a whai ai le i le leina whai le ati nai. Le ala le ta ua tupe na. E le leia lo te talano i melea. Ia, le na. Blue Wave to mata. Alo to mata. Ia, le ala ua manino. Le ala ua manino. Le foi la ua manino. Le ala no tau confuse ai. Sao e lua ia vanga ia. Le ala manino. Ia ta tau ala na fai ma manino ia mea. Tau ana tala no ma manino fa manino langa e lua la Blue Wave ia tau te tiptiro iai. E manino ala, a fai e 2 miliona na ave i ai foi. I Auaunaga. I alo to mata. E tera whea ngai. Ua tu wai e Tuilaepa le 2 miliona na ave e la auli e le mari e toa malon mo lana Blue Wave. Lea i whasao le ngangana lea Queenie Samunda. E le ai se Blue Wave company ala auli. Nenta utino ala auli. Tu inga pe pelo o lo o iloa le lei e Tuilaepa. E leo se business ala auli al mali toa o le atoni tongi sala. O alo o to matanora. O lo o manino le lei Tuilaepa. Ai e fai ma le mautinoa. Ia o le na. Na. Te fifia o le si o to finele o Mitty Edwards. Nā lela tatu tala noa le manino. Tau te le tala noa i se tau whaaleanga, pe tatu te tala noa i se mea. Tatu te tala noa i le vai whara ia. O le manino le lei atu le epa. E leo se tangata e le ia oi. E malama le lei tu le epa. In and out. O na ta upunen tala noa. E malama le lei i Auaunaga. Ma le 2 miliona na ave iai ona o lea. O le lave inga na whaia e alom whanau i le vai taimi o COVID. Io le ana whaatutu ai ia o aingo mea plates i lungo fale ina ia vave maua se feso ta inga mo mea onga ale whanau from ale pata tu fale alupo. Io ia le na le lei na le manino le lei ai ala na numi fa aperta tu atunu e malama le lei atu Tuilaepa
ai tau mawhai arto ina e mimilo ina ia whaasese le whaalongo a Samoa. A le lawa whai atu le tala, le tatou Taunu'u le lei ono tatou whaalongo le lei. Moe whamuina, se tau pepelo fuafua o aianga i eita ua moe whamunmole. Whaasao e tasi lava le Blue Wave, e ese le Blue TV, o i nei New Zealand. Lea au nai asiata, roliko. O le ese, le Blue TV, ia pole alava ma lea leo ua manino, o alo, pe le tatu whapena, o alo o to mata, lena ave iai le 2 miliona. Se, o le ala le mele vevese le 2 miliona ia. O le atonu se i whamanino langa o tele i whalongolongo le fono ma le vanga na fono. Everyone can see that everything Sailele was saying about Blue Wave, pe le moi, e manipulate lava e Sailele ia whaavevesi ma. Lena tonu lava, le upalangi lea, manipulate e to ina. Lau whaalongo. Ele, lea o whai atu ia te utu, o te lango ina Tuilaepa, ma o whaasao iai, ile mata upu, e winga ile whase lau eka. Aisea, leanga na o mata to toa whaalua, whaatoru, whaafafa, alima, to it whase lau o matamatai. So ele mwhailana o nā tia se me sa o mele no matamatai. Aisea o tatu sa ili, po ai tonu, po le whaatonu, ai o mailo ile ano mea ia. Lea lava o te whai atu, o Tuilaepa lava ia. O le tangata ua masani i ona whaiva. O ao na whaiva. E whaavalea to manipulate your way of thinking, your thoughts. Le mena te tauna malama le iei tatou. O Tuilaepa lava ia. E ata maitele e whaasese lo mawhawhau. Ele ata mai eila. E te vaveli liwa ia. E te vave whapea sao. O mea le lau watua ia te oe Samoa. Paua leo si mea la titi ai te vava ai. Mai le luas futoto sanga o tula i mai Tuilaepa. Ile taitai o le Taunu'u o Samoa. Ma le whātau sanga talu ona tula i mai le malo fou. Capitalism, ma le socialism, tau te tilo iai i mea ia. Ona tatou ilona ia lea, ile ese senga tele. O ina, e awa le whaafelefelea lo mawhawhau e ti ngai fo lo mawhawhau. Pāwai o mea lua te tilo iai Samoa. A whai o e whalongolongo la por kalame temine. Tu le Blue TV, tu le Blue Wave, e whafonga le mai mea. Pāwai le lua o te mana o ia te oe. E focus ma target I lau tila sila ma lau wa ai. From the 23, 30, 40 years in power. And only 4 years in the leadership for the whole Samoa. What's the difference? La tali tato. Pawana oisi mau mea uma. Tau te tilo iei, ma whai iei lau whai unga. Ai mora te minei. Ia, ona. E whiu Tuilaepa, le lau tarano atu ia tau. Moau, me, myself, and I. So se taimi e tarano e Tuilaepa tam whai manipulate i le whanongonongo tangata. E zero I lau whalongo. E zero I lau ai. Ia e. Po le ale tua inga whamatala, e ofo I lana sui teitai. E te whaai atu runga sui teitai a whapeo leio na tua se sui. E te longo fi e ale tangata e leo atu atoa. E oi. Ia, le moe Faafetai. E te vai e a tu runga sui teitai e whaisona manatu i oe.
e pe whaasanga I tua tangata le e le whaasanga tonu mai I le minsta le whai mai ai e pe e whai tua wholele e winga tuinga tangata ia e le uni tangata ta tau ia mō ni tai o le atunu e taa alo I mawhauwhaunga o tangata tau te lo auto ana o se fono whoilele e lo le leia la ori ia e le o matamata tu Samoa ele style, ele whapela to style. They will never act like this. But the reason why, like that they know exactly that people are looking at them, are listening, watching them. Anyway. Ele mwhensi setana le whai atu. Na tau ma whai lola tangata e tau whai mai ni ana anga, whai mai ni ana ti ngā lava nei loe pepelo le mele whai ai. Aisha, see tau mawas on the lanu. Aisha, he knows very well that people are watching him or her. Ele se tia I tātou Samoa. Ele se tia I tātou o Tuilaepa lava ia. So se upu a Talanoa I to ina lea. 0. Pe Talanoa fo I foi numera o lana mata fo I me tau figures me tau accounting. O le lava tu inga accounting tu Talanoa I Tuilaepa te minei. Ne se mea. Isa. Pa walo tarsanga ar tātou por kalame. O ani mea o nā tia I tutu nā. Transparent. As you always talk about it. Transparency. O iani me o nā tia I to tonu o tātou malo. Mo le sila fia sa mo atoa. Transparency. Transparency mea. Te vai fo iai. Te vai fo iai le tāu o le mele o on air I le fono. So ia pe te vai te atu le camera te vai atu tanta lai mo ini mai lai mo mai tua. Te lo te vai te minei. Le wai lo uma. O se sui e wa e la tu lona tu malo fa pesole. Te o ki koe mo mai lunga le mo o ku camera. Ai alua ko ka mela fa solar ka mela lai mo le lesi mo le le ale sangat. E mo war tanga te tiro lai mo ini yo lai ala ma fa fo. Ai ke mo le ko ka ma ku ape ya lai mo la ko fale. Tu va ai la termine. E lo tu fa pena. Ai a oki le fia moe, ala welo le leia o loko ia o loko me pu aka ia e. Ia ke ia le wa apa e su tu si su. Ia. Ape ia le la pe ia le la kama fuli na mau atu fata ele la fa na me se. Apa ne fa tau newspaper ala upside down. Na apa tu se I men newspaper. O le fu fa pe mai le ia. Ala upside down. Ia. Tinga mena mo. Ai o la ulea tar sanga I tatu atunu. La ulea tar sanga ile. Pay attention. Pay attention. Taimi uma lava e maua lava no Tuilaepa e tana noai. Whailau tusi, male tuitai. Pay attention I tangata ia. Na tau I loa I lola me leo te tala no tua ia auto. Pay attention I le upu le si upu le. Whaano lewa whaalua e pe whaatolu ona o whaalongo I le tangata tonu lea. Le whailau tusi. Le tueta uani ngoa. O le whailau tusi whaatolu na o whaalongo I ai whaalu whaatolu na o whaalongo le upu lea. Lele upu. E le tupu se mea whapena. Lana ngana lea. E le tupu se mea whapena. Mua lava ilea. Ile miliona. O le ali tiro tātou Samoa. Ua tupu. O le alan tau tinonga ia Samoa. Ile miliona. E le tupu se mea whapena. E le mai whiana tupe e whaiena. E le tupu se mea whapena. Ioi.
se sau a sele. Hena, ale foi la o toe fatu atu toe talanoa atu ia le minsta of sota inga. I le mea o le popo lenga i alu alu tape. Ana alu watu roa le tala. I le ese senga o whainga whaavai. Ti ngalo ina. Ioi. Whai mai ai o soro whaongane me. E le ma whaina tupu se me whapena o le tape. Ioi. Au le avatu as a concern. One of the common concerns. O lea. Ina ni whai ia e pele mele o le. Ioi. O le avatu. Ai tū ana i lunga ina ua ti ngā i le upulea. O whainga whaavai o tōtaru ai. Pau ale me tu te nau o tupe. E whaapisinisi, e whaapisinisi. Ioi. Tau ma whai e private tais, ia asitaia. Aisea, o le lava, o le focus le autou, o le taket le autou, o le metaua, o le metau seleni, o le metau tupe. A o le taket le malofo, ia lofa I tangata. O I foi Samoa, a e whafonga mai la porkalame. Tango la tilo I vaenga yelua, po o fea le malo tonu e te fia langoina for the next 5, 10, 15, 20, 50, or until we die. Ai po o fea o whainga whaavaina e te fia langoina, e te fia, pi ama pe iai, ma e fia whai malo iai. O le whainga malo e fia le tupe, po le whainga malo e alo lofa I tangata. Mea nā lua te tiptilo iai. A whai o le whainga malo le whatutue le tu Samoa. O lau tala le whai atu. Lau o fionga le tamatai pāremia. Au tau a fionga I kapeneta. Li im tamaitai. A whai ua whiri le iwa se furu iwa su lima tangata o siti senio Samoa. Ia te autou, ona o lau tau whainga whaavai. Ia autou alo lofai. Tu mau le nā. Au ora tau mwhai ora tangata manipulate tau mawhawhau. Ma whase e tai whapea. Le whai tau watu Samoa. E whese o tai. E whase e tai. Lea, le decision making. Whase e tai, wale ai se mautinoa. Le tupu le mautinoa, ma o whase o tai wale ai. E oki ni mea ka kōpea whapena. Tu mau ilea. Mau sa li lau tau whaina whaavai. E tau te alo lofa I a Samoa. Paulo, o mea moti non mena. Ai tau te tū lai mai loa e whese e tai whapena au tau langona. Ina ua mā losi tangata manipulate au tau mawhauwhaunga. I'm telling you now, today, this 5 years will be your last. Lea ngai le o le tui valea lea tua na tōwhia o tō. E leo li tui valea lea tua na tōwhia o tō. A tau o aturo ina whaingo whia na se e tai lau tō decision making. Ina ua manipulate lau tō whaafonga your thoughts. E isi tangata. O kiro inga mani mea kako. Mai te le tue tūlai. E te le tue tūlai as a minister. E te le tue tūlai as a whaipule. E te le tue tūlai as a prime minister. Or even a speaker of the house. Mele avatu ai le fautuanga le tatu. Fai fale leina ia tatu a meo. Aore fai masalua me lalo le kapeta. Aore fai masalua I lalo le fala. Na ia tatu fainga. Na iu te fo. Fai ma whaailoa ai lunga mea. Transparent. Ai le whapena fia tatu e wha maati le upalangi o transparent. Ai ngā maki ia maki wha makia. E lo le mea nā mo mia Samoa. Le atunu pele. Le tatu whainga malo. A whai o le atura I mai le atunu e toi fili o tau. Ona o au tau whainga whaavai e alo lofa tātou I tangata nu o Samoa. Oka.
Faafetai I le atua, le na tātou tupu ai, ina ua na lo fafua, ia te tātou umani, ia pe pese, ia pe pese, ea. Ele pole aso pese faafetai. Ina ua. Ina uto e langolango ina o tō tangata e tusa o lau tō whaatino ina o whaatino ina o anavatau leo whasoro ina te amale 5%, te amale 11%. Ele o se mea matango fia ni nā mea. Ele pese ea ina ua whaalongo atu ua tula I mai ua whasolo ina anga ile varu sifuru iwa sifuru vaenga o anavatau na whaailoa ile atu ua uma o na whaatino ina. Tatu te le pese e le pese faafetai. E pi o pā loa outou. Au ar whawalea ina tātou ar tangata ua masani ai le nā tura I mea ia. Whaasanga tonu rau tau wa ai. Tilo sila totoa. I le whaonga ina e outou e lo tātou utua. Ia, Manuia tele. Yoi. Maru wat tinggal. Maru wat yoi. Me la le mo mo ate ia talo mata tu pese. Ia, manatu Samoa la mai le fai ungor tatou Auaunaga. Yoi. Wala valea. La tars fumalua. Ai te tununga, tatu whiro I tai au. I le tatou porkalamasani o le saafia le whaioa. Whamaruru atu le whasasia I atu tatou nunga nei, ia ma tuar tatou aiti, ioe, vai fuile aiti ua ngā ruenga o nei aso. Ia, ai te tununga, tatou wheloa I le vai aso fau. Au lau tarusanga lava lea I le tatou au mai moa, ai tatou tere I tu ua na menei. Whao ngā le lei lau faafofoga'aga. Pe a sau noa ia I lātou o lo te tonu o le palemene. Po e le lei le tūla'i o ngutu o mata o tala. Na tau sila fia I lola I. Le tangata e tau mawhai ia maua sona sao mo le faafofoga le atunu. Ma le tangata e sau noa out of love. Te tilo le se senga o mena e lua. O tangata e tala noa mai e whaali lona poto, lona mawhau. Ma le tangata e tala noa mai out of love. O lau whautuanga lea. A tu e whaafonga le whono, tala noa sila tutu ai mena. Mortemi nei, alofa te lea tu lau tu o onu masani. Tuilaepa, Faafetai, li o sua. Manuia tele tatu whainga malo, lau whionga tamata I pāremia, ia le sui pāremia, le kāpeneta, a li matamatai. Ia o minsta lango, lau whionga I le whongwhitalai, ma le sui whongwhitalai, lau whionga le te teifono, lau whionga le minsta. Manuia o tō whaiva. Si o whasanga lava ina ia whaatuma wina le tatu ainga, whai male tatu whainga malo. Ia tali tonu wina a tili masanga tali tonu wina pea o tau ele iwa se furu iwa pasene o lo tātou tangata Taunu'u Samoa. Mai o te tali tonu, o le maturity o Samoa I fafo ma le atunu'u, o lo lango ina, ile na o le whātau tolu ma le awhatau sanga, talu ono tōtula I mai, a ua sapi le atunu'u I ana whaamanuianga Faafetai. Ma lo pule Faafetai lea lofa I tangata. O lautou ana vatau lea. O lautou whainga whaavai lea. O lea lofa I tangata. So I fua mai Manuia.
Goodbye, my Feleni, ole o te a, folau le basa, le ali pule I meleke, me ingalo mai Samoa, siuta ele. Ai mana tua mai pea, pea o pasese. Oh, I never will forget you. Samoa ne ingalo atu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ne ingalo
atu Faatalanoaga